प्याल सेटस मज कस प्याल यह अकर वन शे ना यह वो अंग्रेजों ना शे अगर अत मज फुटू हेको यह पसिस नश नीत अनिव बदल सेट यह गो जाय यह गो जाय गो ना यह कम वोन बदल रंग हेको ना अगर पस आय शे अक सेट निमोक त्रे बे सेट निमोक क्या त्रे यम गन अके कलर ना सत्तकी गन अके कलर ना यह सोरे बकवास यह कंपनी यम प्याल बन चाय शुर बन फलन चीज यह तुम त्रो जहनस मज नसा इत पे अब समझ फेयर एंड लवली मथिव सा फलन मथिव सा सेट वेट मथिव सा जना मोहन फॉग मथिव सा हाँ सा क्या गसान सा बाकी तो हेकुन रागिब गसान जना आसान सा जना बाकी गसन से नफरत गसन कि नजदीकी इसलिए अमिस यह एडवर्टाइजर मज तह समझ मसल गो यह इस तरह फिक्र ओकुन खान तमा गसन यह मीडिया या इंडस्ट्रीजन यह एडवर्टाइजमेंट कर मूजूब लुक रागिब कर अहन कह बॉलीवुड एक्टर सह वन यह गाड़ी जबरदस्त गाड़ी टूर आसान तो ऐसे पता गाड़ी हंद टूरन सह वन कस मैकेनिक गाड़ियों हज पता वन हाँ पजी पे अना सह क्या पेंट शर्ट लगित वन यह जबरदस्त तो कत सह वन सह बाकी यम अत वन अपील टू अथॉरिटी क्या वन फैलसी अपील टू अथॉरिटी यानी यह बड़ बार यह अत मज क्या यानी यह बड़ जबरदस्त नफर यह वन गलत पोस पता तम पोस रटान तम करोड़ पोस जीनमित यानी यह आइसक्रीम खानस यह जूस चेनस बह यह जूस चवान हाँ कंप्लेन इज द स्क्रिप्ट ऑफ माई एनर्जी वन सारी बचन अनिव कंप्लेन और दिवन ना वो चॉकलेट खेयु हाँ अमे सह गसान फायदे तेंदुलकर हसा बनो अमे सह वहनल इसलिए मसल गो अत इंसान गि हसास खर्चा फजूल खर्ची कर यह इबादुर रहमान कम क्वालिटी दूरिम कुरान कम खुद कोर रब नाजिल अमल कर तिलावत कर बसरी सब वन कुरान कोर नाजिल रबन अमल कर खुद लुको बनो सिर्फ अमल कर तिलावत तमो वो कर सुबह तिलावत वो परवा मिसाल के तौर पर तुम करो सुबह सूरह नूर तिलावत रबन तक फरमोत हे मोमिन जन पे चश्म थो झुकवित अब समझ और दोहस वो पे गैर महरमन कोर पे वो पोर्मुत सुबह कर अमल अब समझ शैतान सुन दोख तिलावत हालांकि इबादत लेकिन शैतान वन कर तिलावत बाकी दिवान कर लेकिन इबादुर रहमान क्या तम पे अमल क़ौलुहु अज़्ज़ वजल लम यखिर्रु अलैहा सुम्मन व उम्याना तम अत पे जरन और अनन हज पे पेवान यानी मतलब इज़ा इस्तमअू लिकलाम रब्बिहिम कलाम रब यम तम रब सुंद कलाम बोजान गोर सान लम यकूनु कल असम अल्लज़ी ला यस्मअू फयंतफिउ बिल मौइज़ा तम जर सिंद पे बना कह बोजानी पे अम नश फायदे तुलान बोजान लेकिन पे फायदे तुलान मा बोजा कहें अगर कह बूझ अगर तमिस खबर क्या वनो सह मा कर अमल तथ पे तबाश कर कुरान सकल आमा और ना अनन हंद पे अल्लज़ी ला युबसिर वुचानी बल हम युहसिनून इस्तिमा बल्कि बेहतरीन पे बोजान व यंतफिऊन बिल मवाइज़ नफ़ा तुलान जिस कुरानस मज नसीहत आया कर व यअमलून बिअहकामिही व हिदायतिही अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वह सिफ़ात इबादिर रहमान और अत मज वुचन ूरम सिफत गोडनुक सिफत वो कि तम हसा ज़मीनस पे बड़ नरम अंदाज मज पकान तकब्बुर रुस्ती पकान और अगर तिमन जाहिन खिताब करान तम यह सह कह वन इस तमाम गंदगी नश और लगो चीज़ों नश पाक और दम वो नमाजी हिफाजत रस नमाजी हिफाजत कर मुझे कत कि फर्ज नमाज तक कस हिफाजत यह क्वालिटी पानस मज अन ना और त्रेम बे तम करान बे तम जहन्नमो क्या खौ यह रबस दुआ करान रब जहन्नम थी नश दूर और तम असबाब थी दूर यम जहन्नमस तक वरहा ये मज रबस दुआ कोर पे मेहनत कर मोबाइल दिन नजर अत मज कह सबब इस जहन्नमस तक वातान और पन्ने जिंदगी नजर मोबाइल और वन सिफतुर राबिआ कतम सिफत वही गोरिंग सिफत ूरम सिफत यानी सारे खतर लेकिन मस्तूरातन खतर बे हंद खास वन तवस्सुतुहुम फिन नफक़ति बैनल इसराति व तक़दीर वन खर्चावनस मज दरमियानी वत इख्तियार कर न इसराक कर और न कंजूसी कर जन अक्सर कर इसराफ वन संडे मार्केट पे कम जाए अक्सर आसान कम जन जल्दी आब वन डेरी वन जाए संडे मार्केट बनिया ना अन डेढ़ वरिस वारिया नफर आसान अमिस अत
Und Alter, nakra por akpasam daha bilen a zor ikmin bu ikmin dik. Ona zenci mana çamacın bozun ama diyor. Na istilar ne mega. Mana is bu şkoda su dolu to dur kundu. Su emsun din napar. Fix. Su human jazbat ubaran sana patun to istimay binyan bete tu praman dikat nus. Lismi cuma iş çala ki ya. Onlar şu ki çıra zayni ka sancal defam tamam vay içi asıl harış şu zabardast paçidat. Kine dolgasan su kasan ki bu arane vatan sana kasan. Or şey. Çene jaldi bay wana जी गोष्टी आत्मविश्वासाने खतर नसीहत सारनी खतर और खासतौर पर मस्तूरातन खतर तिशास मज नसीहत गैस ज्यादा पत फजूल खर्ची कम करन मस्त इशु कहा नो काम जाइन तुलनात पर क्रियाक ونتوسطهم في النفقة بين الإسراف والتقدير الله تعالى فرما والذين إذا أنفقوا تمن هسا چون رحمان سنن بندن چوي क्वालिटी تم खर्चा वान छे لم يسرفوا ولم يقتروا تم چن اسراف کران اور نش کنجوسی کران وکان بین ذلك قواما تمن دن درمیان چ آسان تمن یعنی توسط درمیانی وقت چن اختیار خرچان انا ومن اوصاف عباد الرحمن توسطهم في باب النفقه عباد الرحمن يمشي تيدو اوصاف من شكي تم سچ درمیانی وقت اختیار کران کت مس خرچا لکس بارس مس بین الاسراف والتقدير اسراف اور کنجوسی درمیان فضول خرچی اور کنجوسی درمیان لانهم علموا كيف من پتا سانت مش ظن متاسان ان الله سيسالهم يوم القيامه عن هذه النعمه التي اعطاهم اياها کہ رب ہسا شی من سوال کرنا ول ات نعمت اس متعلق یس نعمت اللہ تعالی من دس مز مال تھا نعمت كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبر رسول الله عليه الصلاه والسلام ان شي صيد شتي مفرمو لا تزول قدم عبد يوم القيامه بند سيد قدم हटने قيام दुगदो حتى يسأل عن عمره فيما أفناه इसका असने इस उम्र मुतालिक सवाल करने की कत मज़करत फना وعن علمه فيما فعله और इस علم से मुतालिक इन क्या कर अतमस अमल क्या करना था وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه और इस माल से मुतालिक कमाई विच कहते उन और खर्चो उत कतमस وعن جسمه فيما أبلاه और इस जिस्म से मुतालिक ये कत मज़करत खर्च मुतालिक सवाल तीस का से अगर कदम और हटे umur kaç sana umur çiz jana pet kolan tayn marnas tayn kır dos hum neber iskasi na balega asan şu 10 veri 12 veri 15 veri kados neber tam bachra umur asar shi umur mutalika se sawal मैं तो कुछ 55 veri in zge sawal और su दोh 55 sasar veriyen beraber emiş yini yal travik emiş 2 seconds dun jawab man sahi second kat mas guru zai çisna घट वाद zai कर छना facebook asir और باقي باقي चीज وشان يوتيوب الشرع بس جواب بدون قدرة تيار تلك الشيء يا شيء يا تفرس إيماني يا تسنا خبر شا كده لا مغر يقين بس ناس آخرت شو جنة شو جهنم شو الله تعالى شو نا وسيل شو تل شو إيش أشون يجاب سون جسم يشوي شيء سراب بندو تمد أمانة إيش تبي خارج أو تبي رمان فارم سمشي ما نسكت وسيل إبادة كرون يليس نماز باران إيش كويتس باران تثبت رسول الله عليه الصلاة والسلام पर फरमाओ सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली तثبت ये इसमें बाकी करो इशना पर्द करो छ इबादत करना छ इबादत इकन करो तثبت रसूल الله عليه الصلاة والسلام फरमाओ किन पन्ने मर्जी बड़ी ने खोज गसी अजरा एक तो एक सवाल होने अख कूर छ अगर सम अडन रिश्तेदारन थी पर्द करे और अडन थी करने किहिन यमन हातक सुगा साइंस पर्द करने जितमन थी करने किहिन यमन नगा सांची तिमन थी करे चला امشنا پتی و شیطان پری تو چلا بهتر نکار نخواد اتکش جواب یعنی ات جواب اون چین بهتر شد لیکن شیطان چیز اپری ایش پت زندگی بر کیا روزم इथे पर बे पर्दा इशून करून बल्कि ये पर्दा इख्तियार कोर अक्क तो सिस्टम रूल्स ये पर्दा क्यों गैस आसन और केमिस निश्च करून ये मैंने शुक्र सोरी बयान अल्लाह ताला और भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद मसला अच्छा वो इथे पर वो एक तरफ फिक्री अल्लाह ताला करे कोई सवाल माल ओनुत कहते और खर्चो होत कहते जैसे फजूल खर्ची छन कारण मालस चुक मालिक आमद बनावन अगर का नफर छ ना इन साइस रपी करोड़ और ये कर रपी लाच काडी और इसनी जलित और जत्तुज और ये सारी लुको ऐसा शायद मालस क्या जालान अगर इस्लामी हुकूमत अच्छी गिरफ्तार करना और इनसे ये माल था सोरी बंद इनसे वन की या सच अहमक ये सही न पन्निस मालस अथ लगित ये ना सही थे वो डाउन और आज ना जालान माल खानदार ओस लगियो 8 लाख रुपया जूल और लगियो एमिश तरन में टनल में जासन जना सन टनल जैसा बने जबरदस्त हम डिस्को लाइट जना सन लगिन बोस को निका पर नहीं तो बुचिस पेट में गसाई में तो नहीं ये तो बंद है तंग शराय मतन से
مہراز کھوٚت بِچارٕ ہۄ تٔمِس چھُ آز آسان یوٗتاہ تھوٚد سُہ بَنٲوِتھ نہ کھوٚت نہ سُہ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ سُہ چھُ آسان بِچارٕ نَٹہٕ تٔمِس گژھان مےٚ ووٚن تٔمِس دوٚپمَس ہے مےٚ اوس نہ خۄطرٕ دیُتمُت دوٚپمَس ہے یوکُن پھیٖرِو پَتہٕ حظ پھیوٗر سُہ یوکُن سُہ اوس بِچارٕ اَصٕل مہراز سُہ پھیوٗر تٔمۍ بوٗز میون وازوُن یِم تھٲیِو سٲری نۄقطہٕ یاد بہٕ بوزناوَے لاسٹَس پَتہٕ ما بوزناوہَس بہٕ چھُس نہ منٛزٕ بوزناوان پَتہٕ چھُس نہٕ مہرازَس بوزناوان کینٛہہ بہٕ چھُس تِمَن پَتہٕ وَنان یِہوے پھلٲنۍ دُعا چھُو یاد پِستٲنۍ دُعا چھُو یاد بیت الخلا اَژنہٕ وِزِ کیٛاہ دُعا چھُ کَرُن تَتہِ نہ سا تِمَن پَیی چھِ تِمَن کَلہٕ بۄن کُن أڑۍ ژَلان دٔچھُن کھووُر گوٚو غرض چھُ کہِ یعنی اَتھ مُتعلِق گژھِ سوال أکِس اِنسانَس اَتھ سوالَس خٲطرٕ گژھِ اَسہِ جواب آسُن تیار تھوٚمُت گوٚو ٹھیٖک گوٚو یِم عباد الرحمان چھِ آسان تِم چھِ خرچاونَس منٛز درمیٲنی وَتھ اختیار فأما عدم إسرافهم وعدم تقتيرهم في النفقة فإنهم لا يبذرون فيها فيتجاوزون الحد الذي أباحه الله عز وجل من حاجاتهم الواجبة والمستحبة وَنہ روٗد ہسا تِہُنٛد یہِ خرچاوُن یعنی اِسراف نہ کَرُن اور کنجوٗشی نہ کَرُن ہاں تِم کیاہ چھِ کران کٲم تِم چھِنہٕ فضوٗل خرچی کران کینٛہہ یُس حد تِمن اللہ تعالیٰ ہن مُقرر چھُنہ کوٚرمُت یعنی یُس تِمن حاجات چھِ أسۍ چھِنہ حاجت آسان واجب حاجات چھِس آسان مُستحب حاجات چھِس آسان تَمہِ علاوٕ چھِنہٕ تِم نٮ۪بر نیران لیکِن اگر أسۍ ترٛاوو نہ مصوٗرات ییٚلہِ خانٛدر چھُ آسان یہِ چھِ اَنان کۭتیاہ سوٗٹ 30 سوٗٹ 40 سوٗٹ تِم چھِنہٕ پَتہٕ أمِس سٲری لگان کِہینۍ تِم چھِ پَتہٕ پٮ۪ٹھٕ چھِ یہِ سُوان تہِ سٲری واریاہ 10 15 20 سُوان تِم چھِ پوٚتُس گۄڈٕنِکسٕے ؤری پَتہٕ چھِنہٕ تِم لگان پوٚتُس پَتہٕ چھِ تِم دِوان پَتہٕ غریٖبن مجبوٗری سبب بہٕ نتہٕ دی ہٮ۪کھ نہٕ گوٚو غرض چھُ کہِ گوٚو یوٗتاہ حد حاجت أمِس آسہِ تیوٗتاہ أسۍ چھِ وَنان چھِ تۄہہِ چھِ پَتہٕ اکھ نفر زانان بہٕ سُہ چھُ غٲر مُسلِم بہٕ اوسُس منٛزٕ تٔمۍ سُنٛد وٕچھان کینٛہہ لیکچٲرٕس سُہ اوس وَنان کٲم تٔمۍ ہُرٲیو پَنُن گرٕ تٔمِس چھِ یِم چھِنہ آسان مطلب حظ پَلو یِم تٔمِس چھِ تِم چھِ سٲری ہِوی ٹی شٲٹ چھِنہ تٔمِس 20 ٹی شٲٹ چھِ تٔمِس اَکے کَلرٕچ اور ٹراوزر تہِ کیاہ اَکے کَلرٕکۍ تٔمِس ووٚنُم پَتہٕ سُہ وَنان تۄہہِ چھُو پَتہ مےٚ کیازِ چھِ اَکے کَلرٕچ مےٚ چھُنہٕ صُبحٲے پیٚوان زیادٕ سونٛچُن کِہینۍ بہٕ کُس کَلر لاگہٕ تِژٕے کَتھا اور دوٚیِم چیٖز کیاہ تۄہہِ چھُو پَتہ کٲشرٮ۪ن کیاہ چھُ گوٚمُت مطلب چھُنہ مےٚ یی اکھ بہٕ زَن وَنان گرِکٮ۪ن یِتھُے اَنہٕ بہٕ کیاہ بیاکھ تِم وَنان ہے لُکھ وَنان شاید چھُ یہِ اَکُے لاگان وۄنۍ تَن لُکھ کیاہ چھِ بہٕ ما چھُس اَکُے لاگان أسۍ کیازِ چھِ أسۍ وَنان خبر لُکھ کیاہ وَنان لُکھ وَنان أمِس چھُ شاید اَکُے فِراک یَزار آو سَمجھ أسۍ چھِ تَوے وَنان پھلٲنۍ رنٛگ پِستٲنۍ رنٛگ ہا تہٕ گوٚو یہِ چھُنہٕ آسان کَرُن أمِس گژھِ آسُن ہفتہٕ کٮ۪ن 7 دۄہَن الگ الگ لٲگِتھ ییٚلہِ کالیج آسہِ گژھان اور باقین جاین تَوے چھِنہ وردی گٔے اَصٕل گٔے نہ کُنی وردی گوٚو یِم چھِنہٕ حد نٮ۪بر نیران وَيُقابِلُهُ فِي التَّقْدِيرِ اور بیٚیہِ یِتھٕے پٲٹھۍ تقدیٖر کنجوٗسی أنهم يحرصون على الإنفاق لما لا بد لهم منه یِم چھِ حریٖص آسان سُہ خرچاوُن ییٚمہِ نِش نہٕ یِمن چارے چھُ مما يقيم حياتهم ويكون زادا ومعينا لصلاح آخرتهم یعنی یُس یِہنٛز زندگی تہِ تھاوِ قایِم اور بیٚیہِ بَنیکھ پَتہٕ ٲخرتَس خٲطرٕ زادِرا یِم چھِنہٕ کنجوٗسی تہِ کران درمیٲنی وَتھ چھِ یِم اختیار وهذا هو الواجب على المسلم یِہوے چھُ مُسلمانَس پٮ۪ٹھ واجب أن يكون وسطا في أموره بين الإفراط والتفريط أمِس پَزِ پننٮ۪ن معاملن منٛز روزُن درمیٲنی اِفراطس اور تفریٖتس درمیان نہ پَزِ أمِس ہیٚمہِ کِنۍ ہیوٚر کھسُن زیادٕ اور نہ زیادٕ پَتہٕ تفریٖط کَرُن کانٛہہ بَنہِ کنجوٗسٕے یہِ آسہِ نہٕ خرچاوٲنی آو سَمجھ یۄس پَتہٕ یعنی ٹھیلہٕ پٮ۪ٹھ اور سۄے ژھٕنہِ پَتہٕ لٲگِتھ پانَس تہِ ما چھُ کَرُن أمِس آسہِ رۄبَن مال دیُتمُت اور یہِ آسہِ نہٕ خرچاوٲنی اللہ تعالیٰ چھُ پسنٛد کران پننٮ۪ن نعمتن ہُنٛد اَثر أمِس بنٛدس پٮ۪ٹھ وٕچھُن آو سَمجھ أمِس چھُنہٕ اِفراط تفریٖط نِش چھُ بَچُن سواء في هذا الباب أو غيره من أبواب الدين والدنيا چاہے خرچاونہٕ کِس بارس منٛز یا باقین معاملاتن منٛز اکھ اِنسان گژھِ ہمیشہِ کۄس وَتھ کَرُن اختیار وَنان فعن كعب بن فروخ عن قتادة عن مطرف بن عبد الله وَنان مطرف بن عبد الله ہس نِش چھِ رِوایت وَنان خير هذه الأمور أوساطها یِم تِم معاملات چھِ تِمو منٛز چھِ ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن کیاہ یِم درمیٲنی آسان والحسنة بين السيئتين وَنان نیکی ہسا چھو دۄن گۄنہن درمیان نیکی چھو دۄن گۄنہن سُہ کیاہ گوٚو فقلت لقتادة ما الحسنة بين السيئتين وَنان مےٚ ووٚن قتادہس یہِ کیاہ مطلب گوٚو نیکی چھِ دۄن گۄنہن درمیان تِمو کوٚر یِہوے آیت والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا یِم خرچاوان چھِ نہ چھِ تِم اِسراف کران اِسراف کرُن تہِ چھُ گۄناہ اور کنجوٗسی کَرٕنۍ تہِ کیاہ چھےٚ گۄناہ منٛزٕ باگ یۄس مٔنٛزِم وَتھ چھِ سۄ چھِ نیکی گوٚو تی آو وَننہٕ نیکی ہسا چھِ دۄن گۄنہن درمیان گوٚو ایٚکٕسٹریٖمزن پٮ۪ٹھ چھُنہٕ گژھُن بٔلکہِ درمیٲنی وَتھ چھِ کَرٕنۍ اختیار اور درمیٲنی وَتھ چھِ سۄے یۄس وَتھ اختیار کٔر رسول اللہ چھا ٹھیٖک مسہٕ گوٚو ٹھیٖک یہِ چھِ بیاکھ کالٹی گٔژھِم کالٹی ژوٗرِم کالٹی کہِ خرچاونَس منٛز چھِ درمیٲنی وَتھ اختیار کَرٕنۍ نہ کنجوٗسی اور نہ اِسراف تھوٚو تۄہہِ یاد گوٚو زیادٕ چھُنہٕ خام تما گژھُن کِہینۍ آز چھُنہ وۄنۍ یَنہٕ پٮ۪ٹھ یہِ میٖشو ایپ آیہِ اور تِم مِنترا اور باقٕے ایمیزان اور تہِ چھُنہ آسان گرے کٔرِتھ آرڈر بس یَتھ منٛز گژھن نہٕ زٕہٕنۍ تھاوٕنۍ ایم پے یَس منٛز اور اَتھ منٛز گژھن نہٕ پونٛسہٕ تھاوٕنۍ اَتہِ چھُنہٕ فِکری تران اِنسان یِم کَپٲرۍ ؤٹے
یِتھ پٲٹھۍ چھِنہٕ سٹاک گٔنٛزراوٕنۍ 1 2 3 چھِ وَنان توتہِ گٔے خرٕچ یَتھ پٮ۪ٹھ چھِ پونٛسہٕ آسان وٕڑیمٕتۍ أمۍ آسان خانٛدارَس مۄکلومُت کیٛاہ ATM یٕے وٕڑٲوِتھ سورُے سُہ آسان وَنان اَتھ منٛز چھِ پونٛسہٕ تۄہہِ چھُنہ بوٗزمُت اَتھ پٮ۪ٹھ یہِ چھِ پوٚز نِوٕز اِنٛگلینڈَس منٛز نیوٗکھ أکِس نفرَس ATM کارڈ نفرَس أکِس حظ نیوٗکھ تَتھ ژوٗرَن ATM کارڈٕے تہٕ وٕچھ نا پَتہٕ سُہ گوٚو بٮ۪نٛکَس ووٚنُکھ ہے أمِس تھٲیزیو ATM کارڈ یِتھَے پٲٹھۍ یہِ نیٖزیو نہٕ أمِس کٔرۍزیو نہٕ یہِ بنٛد یہِ ووٚنُس مےٚ بَچے یِتھ پٲٹھۍ پونٛسہٕ مےٚ اوس خانٛدار أمۍ سٕنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ خرچاوان بہتر چھِ ژوٗرسٕے دِنۍ اَمہِ کھۄتہٕ کَم پونٛسہٕ سَمجھِوا وۄنۍ اگر سُہ چھُنہ یہِ چھُنہٕ کَرُن گوٚو اَتھ چھُ حِساب اَتھ چھُ کَرُن کیٛاہ حِساب سان خرچاوُن اور یُس یہِ اِقتِصاد چھُنہ آسان یہِ درمیٲنی وَتھ اختیار کَرٕنۍ نٮ۪صٕف مالدٲری چھِ یِہوٚے اَکھ اِنسان کیٛاہ بَنہِ مالدار بہتریٖن زندگی گُزارِ اگر یہِ کیٛاہ کَرِ اختیار درمیٲنی وَتھ پیالہٕ سٮ۪ٹَس منٛز کٔژ پیالہٕ چھِ آسان یہِ چھُ اَکھ وَنان شےٚ چھِنہ آسان یہِ ووٚن اَسہِ انٛگریزو ووٚنُکھ نہ شےٚ چھِو اگر اَتھ منٛز اَکھ پھُٹوٗ وۄنۍ ہٮ۪کو نہٕ یہِ پٔژھِس نِش نِتھ أنِو بدل سٮ۪ٹ یہِ گوٚو ضایع وۄنۍ یہِ گوٚو ضایع گوٚو نہ یہِ کٔمۍ ووٚن بدل رنٛگ ہٮ۪کو نہٕ اگر پٔژھۍ آیہِ شےٚ اَکہِ سٮ۪ٹٕکۍ نِموکھ 3 بیٚیہِ سٮ۪ٹُک نِموکھ کیٛاہ 3 کِنہٕ یِم گژھن اَکے کَلرٕکۍ آسٕنۍ نہ سا تٔکی گژھنَے اَکے کَلرٕکۍ آسٕنۍ چھِنہ گوٚژھ تہٕ یہِ چھُ سورُے بکواس یہِ چھِ یِوَے یِم کَمپٔنی چھِنہ آسان یِمو یِم پیالہٕ بَنٲوۍ یِم چایہِ شیٖر بَنٲوۍ یِمو فلٲنۍ چیٖز یہِ چھُ تِموٕے ترٛوو اَسہِ ذہنَس منٛز نہ سا یِتھ پٲٹھۍ ہسا چھُ اَوٕ سَمجھ فیر اینٛڈ لَولی مٔتھِو سا فلٲنۍ مٔتھِو سا سٮ۪ٹ وٮ۪ٹ مٔتھِو سا چھِنہ مٔہنِوٮ۪ن فاگ مٔتھِو سا اَمہِ سۭتۍ ہسا چھِ کیٛاہ گژھان اَمہِ سۭتۍ ہسا چھُ باقٕے تۄہہِ کُن راغِب گژھان اِنسان چھُنہ یَژھان اِنسان چھِ وَنان باقین گٔژھ مےٚ سۭتۍ نفرت گژھٕنۍ کِنہٕ نزدیٖکی اِسلیے أمِس چھُ یِہوٚے ہاوان اٮ۪ڈوَٹایزَن منٛز تۄہہِ سَمجھوا مسلہٕ گوٚو یہِ چھُ اَتٮ۪ن اَسہِ تران فِکرِ اوکُن چھُنہٕ خام تما گژھُن یہِ چھُ آسان یِمن میٖڈیا یا اِنڈسٹریٖزن ہٕنٛز چھِ آسان یِہوٚے اٮ۪ڈوَٹیٖزمٮ۪نٛٹ کَمہِ موٗجوٗب چھُ آسان لُکھ راغِب کرنہٕ خٲطرٕ اہن حظ کانٛہہ بالی وُڈ ایٚکٹر چھُ آسان سُہ وَنان یہِ گٲڑۍ چھِ زبردست گٲڑۍ اَتھ چھُ ٹٲر آسان ژےٚ کَتہِ چھِ پَتہ گاڑِ ہِنٛدٮ۪ن ٹٲرَن ہِنٛز سُہ وَنہِ کُس یُس میکنِک آسہِ ییٚمِس گاڑٮ۪ن ہِنٛز پَتہ آسہِ أسۍ چھِ وَنان ہسا پٔزی پٲٹھۍ آسہِ یہِ اَنان سُہ کینٛہہ پٮ۪نٛٹ شٲٹ لٲگِتھ وَنان یہِ چھِ زبردست تہٕ ژٕ کَتہِ چھُکھ سُہ وَنہِ سٕژ یا باقٕے ییٚمِس اَتھ منٛز چھُنہ اَتھ چھِ وَنان اپیٖل ٹُو ایتھارٹی یَتھ کیٛاہ وَنان یہِ فیلسی یہِ چھِ فیلسی اکھ اپیٖل ٹُو ایتھارٹی یعنی یہِ چھُ بٔڑ بار یہِ چھُ اَتھ منٛز کیٛاہ یعنی یہِ چھُ بڑٕ زبردست نفر یہِ وَنہِ نہٕ غلط آسان پونٛسہٕ تہِ اَسہِ چھِنہ پَتہ تِم چھِ پونٛسہٕ رَٹان تِم چھِ کَرور ؤری پونٛسہٕ آسان زیٖنمٕتۍ یعنی یہِ آیِس کرٛیٖم کھٮ۪نَس یہِ جوٗس چٮ۪نَس ہے بہٕ ہسا چھُس یہِ جوٗس چٮ۪وان کَمپٕلین اِز دَ سِکرِٹ آف ماے ایٚنرجی أسۍ چھِ وَنان سٲری بَچَن أنِو کَمپٕلین اور چھِنہ ہُہ چاکلیٹ کھیٚیِو یہِ کھیٚیِو اَمے سۭتۍ ہسا چھِ گژھان فٲیدٕ ٹنڈولکر ہسا بَنیو اَمے سۭتۍ بہرحال اس لیے چھِنہ مسلہٕ گژھان گوٚو اَتھ اِنسان گژھِ بَڑٕ حساس روزُن خرچاوُن فضوٗل خرچی چھَنہٕ کَرٕنۍ یہِ چھِ عباد الرحمانَن ہٕنٛز کٔژِم کالٹی ژوٗرِم الصفة الخامسة پٲنٛژِم صفت فرماوان بُعدُہُم عن کبائر الذنوب وعدائم الآثام تِہُنٛد دوٗر روزُن بڑیو گۄنہو نِش اور عظیٖم یِم بٔڑۍ بٔڑۍ گۄناہ چھِ تِمو نِش چھِ یِم کیٛاہ روزان یہِ چھُ کٔژِم کالٹی پٲنٛژِم فرماوان والذین لا يدعون مع الله إلها آخر یِم نہٕ اللہ تعالیٰ ہس سۭتۍ سۭتۍ بیٚیہِ کٲنٛسہِ باطِل معبوٗدس ناد لایان چھِ ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق اور نہ چھِ تِم کٲنٛسہِ نفسس ژھٕنان قتل کٔرِتھ یُس رۄبن قتل کرُن حرام کوٚر ناحق قتل چھِنہٕ تِم کران ولا يزنون اور نہ چھِ تِم بدکٲری کران نہ چھِ تِم کیٛاہ کران بدکٲری کران اس لیے اَتٮ۪ن آو وَننہٕ بٔڑۍ گۄناہ آیہِ اَتٮ۪ن کرنہٕ ذِکر اور اَمہِ علاوٕ یِم تہِ بٔڑۍ گۄناہ چھِ تِمو نِش تہِ چھِ کیٛاہ تِم اجتناب کران گوٚو یہِ چھِ پوٗنٛژِم کالٹی کہِ بڑیو گۄنہو نِش کبیٖرہو نِش بلکہِ صغیٖرہو نِش تہِ کیٛاہ چھُ اِنسانس بچُن یہِ کَمن ہٕنٛز کالٹی چھےٚ عباد الرحمان وٕچھِو تُہۍ فمن ابرز صفات عباد الرحمان المتقین وَنان یِم ہسا یِم رحمان سٕنٛدۍ بنٛدٕ چھِ یِہنٛدیو واضح صفاتو أنٛدرٕ چھِ اجتنابُہُم کبائر الذنوب والآثام تِم چھِ اجتناب کران بڑیو گۄنہو نِش بڑیو آثامو نِش آثام تہِ گٔے گۄنہٕے وقد خص الله عز وجل في هذا السياق 3 كبائر بالذكر ییٚتٮ۪ن کٔرۍ اللہ تعالیٰ ہن 3 کبیٖرا گۄناہ خاص لأنها أعظم الكبائر وأشدها على الإطلاق کیٛازِ کبائرو منٛز چھِ ساروی کھۄتہٕ عظیٖم اور ساروی کھۄتہٕ بٔڑۍ گۄناہ یِمے یِم 3 چیٖز اللہ تعالیٰ ہن ییٚتٮ۪ن ذِکر وٕچھتو تُہۍ اَتہِ توٚر نا فِکرِ 3 آیہِ ذِکر کرنہٕ اَتہِ کیٛاہ توٚر فِکرِ باقیو نِش تہِ کیٛاہ چھُ بچُن گۄڈٕنیُک چھُ الشرک باللہ اللہ تعالیٰ سۭتۍ کیٛاہ کرُن شرک اور دوٚیِم قتل النفس المعصومہ معصوٗم مطلب گوٚو ییٚمِس پروٹیکشن چھِ یُس یعنی یُس خوٗن ییٚمہِ سُنٛد نہٕ بہٲوِتھ ہٮ۪کو کِہیٖنۍ یہِ مارِ تٔمسٕے چھُنہ یُس پروٹیکٹِڈ چھُ شریعتن پروٹیکشن دِژمٕژ چھےٚ اور وزِنا اور بدکٲری یِم 3 گۄناہ کٔرۍ اللہ تعالیٰ ہن ذِکر رۄبن فرمو یِم عباد الرحمان چھِ تِم چھِ یِمو نِش کیٛاہ کران تِم چھِ یِمو نِش پتھ روزان
اتر فکری اگر اس یژھان بنُن عباد الرحمان تیٚلہِ چھُ بڑیو گۄنہو نِش کیٛاہ روزُن پتھ روزُن وَنان فَأَمَّا الشِّرْكُ وَنان روٗد شِرک گۄڈنیُک ہا فَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِحَقِّ اللہِ عَلَىٰ عِبادِهِ یہِ چھُ تعلُق کَتھ سۭتۍ تھاوان اللہ تعالیٰ سُنٛد حق یُس چھُ بنٛدن پٮ۪ٹھ چھُنہ شِرک شِرکہٕ سۭتۍ کٔمۍ سُنٛد حق چھُ یہِ ضایہِ کران رۄبہٕ سُنٛد وٕچھِو قتل النفس المعصوٗمہ یہِ چھُ اَسہِ پرنُن یہِ بۄن کَنہِ یہِ گژھِ کٔرِتھ پانے اَمہِ چھِ اَتٮ۪ن صرف ذِکرٕے یوت کوٚرمُت برونٛٹھ کُن کرِ نہ یہِ پانے تفصیٖل وَنان یُس شِرک چھُ اَتھ چھُ تعلُق کَتھ سۭتۍ اللہ تعالیٰ سُنٛد حق یُس چھُ تِم بنٛدن پٮ۪ٹھ تٔتھۍ سۭتۍ وَهُوَ الذنب الذي لا يغفره الله یہِ چھُ سُہ گۄناہ یتھ نہٕ اللہ تعالیٰ مغفرت کرِ کٔمِس کرِ نہٕ مطلب لِمن مات علیہ یُس أتھۍ پٮ۪ٹھ مرِ اگر زندگی منٛز توبہٕ کرِ تیٚلہِ کرٮ۪س معاف لیکن اگر نہٕ توبہٕ کوٚرُن کِہینۍ تہِ موٗد أتھۍ پٮ۪ٹھ تیٚلہِ چھُس نہٕ شِرکس معاف کما قال تعالیٰ یِتھ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ فرماوان چھُ ان اللہ لا یغفر ان یُشرک بِہ اللہ تعالیٰ کرِ نہٕ یتھ معاف کہِ تٔمِس سۭتۍ یی کیٛاہ کرنہٕ شِرک وَیغفر ما دوٗنَ ذلِکَ لِمن یشاء اور شِرکہٕ بۄن یِم چھِ گۄناہ تِمن ییٚمِس یژھِ تٔمِس کرِ معاف وَمن یُشرِک بِاللہِ فقد افترا اِثمًا عظیٖما یُس اللہ تعالیٰ سۭتۍ شِرک کرِ تٔمۍ ہسا گوٚڈ رۄبس پٮ۪ٹھ بوٚڑ اپُز لوگ تٔمۍ شِرکس چھنہٕ کانٛہہ دٔلیٖل فإذا صرف العبد شيئا من العبادة لغير الله ییٚلہِ اکھ بنٛدٕ کران چھُ عبادت منٛز کانٛہہ چیٖز غیر اللہس خٲطرٕ اللہ تعالیٰ ہس بغٲر بیٚیہِ کٲنٛسہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ کانٛہہ دُعا والاستغاثة والنذر والذبح وغیرها مِثال دُعا کرِ اللہ تعالیٰ ہس بغٲر بیٚیہِ کٲنٛسہِ اور استغاثہ مدد منٛگہِ مُصیٖبت تھوٚد تُلنہٕ خٲطرٕ رۄبس بغٲر بیٚیہِ کٲنٛسہِ نظر و نیاز کرِ رۄبس بغٲر بیٚیہِ کٲنٛسہِ خٲطرٕ ذبح کرِ بیٚیہِ کٲنٛسہِ خٲطرٕ ہاں وُنہِ کیٛاہ پوٚژھ آو تہٕ تٔمِس خٲطرٕ مارو کۄکُر سُہ چھُنہٕ اتھ منٛز یِوان سُہ چھُ جٲیِز ہاں بٔلکہِ تتھ منٛز چھِ ترغیٖب وَنان ییٚمۍ یہِ کوٚر نہ غیر اللہس خٲطرٕ تقرُبن فقد ارتكب اعظم الموبقات أمۍ کوٚر ساروی کھۄتہٕ ہلاک کرن وول یُس گۄناہ چھُ تِمو منٛز ساروی کھۄتہٕ عظیٖم گۄناہ یہِ ژھٕنۍ أمِس ہلاک کٔرِتھ وۄنۍ اکبر الجرائم أمۍ کوٚر ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ جُرُم وَهُوَ الشِّرْكُ بِاللہ أمۍ کوٚر اللہ تعالیٰ سۭتۍ کیٛاہ یہِ چھُ گۄڈٕنیُک گوٚو عباد الرحمان چھِنہٕ شِرک کران وَأَمَّا قتل النفس المعصوٗمہ روٗد وۄنۍ معصوٗم نفسہٕ سُنٛد قتل کرُن معصوٗم گوٚو یُس پروٹیکٹڈ چھُ یتھ شرعی طور پر وننہٕ آو یہِ نسا ہیٚکِو نہٕ تُہۍ مٲرِتھ چھُنہ مِثال کے طور پر اِسلٲمی حکوٗمت اگر آسہِ اگر کٲنٛسہِ بدکٲری کٔر شادی شُدا اوس یہِ أمِس چھُ رجن سزا یہِ چھُ اِسلامن کوٚرمُت مُقرر اگر کٲنٛسہِ کانٛہہ مور أمِس دی اِسلٲمی حکوٗمت قِصاص اگر مون اَسہِ دِیِو سا أمۍ سُنٛد بدلہٕ ہاں قِصاص گوٚو سُہ چھُنہ سیٚودُے کتھا اگر کانٛہہ مُرتد گژھِ اِسلٲمی حکوٗمتس تحت تٔمِس یی وننہٕ توبہٕ کر اگر نہٕ کوٚرُن تٔمِس تہِ چھُ اِسلامس منٛز سُے سزا گوٚو تَمہِ علاوٕ ما ہیٚکہِ کانٛہہ سُہ وَنہِ کہِ بہٕ ہسا مارن فلٲنۍ نفر ییٚمِس نہٕ ییٚمۍ نہٕ کانٛہہ تیُتھ جُرم اوس کوٚرمُت کِہینۍ اگر کٲنٛسہِ کوٚرمُت تہِ آسہِ سُہ ہیٚکہِ نہٕ اِنڈِجول تٔمِس کٔرِتھ سُہ چھُ سِٹیٹ آسان اِسلٲمی رِیاست اچھا گوٚو یہِ کرِ أمسٕے معصوٗم فہیہ جریٖمۃ شنیعہ یہِ چھُ اِنتہٲیی زیادٕ کیٛاہ وٕلٹہٕ گۄناہ شنیعہ گوٚو مطلب ہارِبٕل یتعلق حقها وٕچھو امیُک حق کٔمِس سۭتۍ یُس یہِ قتل چھُنہ کٲنٛسہِ نفسس کران امیُک حق چھُ تھاوان تعلق 3 نفرن سۭتۍ کٔمِس سۭتۍ یتعلق حقها بالقاتل الذي ظلم نفسه بهذا الجرم اکھ چھُ یہِ قاتل امیُک حق چھُ تعلق تھاوان أمِس قاتلس سۭتۍ یِتھُے أمۍ قتل کوٚر نا أمۍ کوٚر پننِس پانس پٮ۪ٹھ تہِ ظُلم کوٚرُن نا وتتعلق بالمقتول الذي أزهقت نفسه بغير وجه حق ہاں امیُک حق چھُ تھاوان تعلق مقتوٗلس سۭتۍ تہِ أمۍ سُنٛد یہِ ناحق مٲرِتھ أمۍ سُنٛد روح ژھٕنُن نٮ۪بر کٔڑِتھ وتتعلق بأولیاء المقتول اور بیٚیہِ چھُ یِم مقتوٗل سٕنٛدۍ یِم وارِث چھِ تِمن سۭتۍ تہِ تھاوان تعلق کیٛازِ أمۍ سُنٛد تِمن کیٛاہ سرپرست ژھُنکھ یُس تِمن مدد اوس کران رِشتہٕ دار اوسُکھ سُہ مورُن کٔژ حق گٔے اور بیٚیہِ چھُس رۄبہٕ سُنٛد حق تہِ تۄہہِ سمجھوا مسلہٕ گوٚو یہِ چھُ واریاہو گۄنہو منٛز اگر کانٛہہ توبہٕ کرِ اگر کانٛہہ توبہٕ کرِ أمۍ کوٚر کانٛہہ قتل عمدن أمۍ کوٚر کیٛاہ وۄنۍ توبہٕ سۭتۍ کُس حق ووت أمِس نکھٕ رۄبہٕ سُنٛد حق آو سمجھ یہِ چھُ پننِس نفسس پٮ۪ٹھ ظُلم کوٚرُن سُہ ووتُس نکھٕ یِم أمِس مقتوٗل سٕنٛدۍ اولیا چھِ وٲرِث در چھِس تِم منٛگنس نہ دِیت سُہ ووتُس نہٕ تِہُنٛد حق نکھٕ تِمن چھس دِیت دِنۍ یا یہِ تِم اگر قِصاص ونن مِثال اگر قِصاص آسہِ گژھان اور ترٛیِم چھُس أمِس مقتوٗل سُنٛد حق بذاتِ خۄد سُہ تہِ ووتُس سُہ مورُن نہ تٔمِس ما ہیٚکہِ معٲفی تہِ منٛگِتھ کِہینۍ ونان یُس یہِ قتل آسہِ آمُت کرنہٕ ناحق سُہ یی پگاہ پنُن کلہٕ اتھس منٛز ہٮ۪تھ قیامتُک دۄہ اور سُہ ونہِ کہِ رۄبا مےٚ سۭتۍ کٔرِو کیٛاہ انصاف اور پتہٕ یی أمِس قاتلس انصاف کرنہٕ مےٚ سوٗنٛچوا مسلہٕ گوٚو یُس یہِ قتل کرُن ناحق قتل کرُن یہِ چھُ کیٛاہ یہِ چھُ بڑیو مےٚ سمجھوا مسلہٕ ولہذا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لزوال الدنیا احون علی اللہ من قتل مؤمن بغیر حق دُنیا ختم گژھُن چھُ رۄبس نِش ہلکہٕ کمہِ کھۄتہٕ اگر موٗمِن کانٛہہ ناحق قتل آو دُنیا گژھِ نہٕ باقٕے تباہ لیکن یہِ چھُ کیٛاہ فقیٖر ہلکہٕ رۄبس نِش کمہِ کھۄتہٕ موٗمِن سُنٛد ناحق قتل کرُن
और अगर जिम्मी ते आस इस इस्लामी रियासतस तहत यानी काफिर आस अगर कह तमिस कर ना कत्ल सो वुचन जन्नत खुशबू ये फरमो रसूलुल्लाह लॉकड मसला ठीक से मसल वुच तु कत्ल तम करान और अत मज ये जनाब करान जाव अमिस बच्चे हा कंसीव गो यह करान क्या कुदस अबॉर्ट हाँ समझ मसल यह लॉकड मसल कह गरीब और अस जल्दी और बाकी है सह चलान यह केस टू केस वुचन डॉक्टर वन मरख वनी हाँ 60 डॉक्टर दिन अमिस लिखित अत दी अमिस दी फतवा यह बाकियन खतर समझ मसल वह लॉकड मसल कह अब समझ अगर इस्लामी हुकूमत ना कह कर पोतस अबॉर्ट अमिस बच्चस खास तौर पर 4 रेत पत 4 रेत ब्रोट तह जायज 4 रेत पत अमिस रूह आसान अमे सात इंतहाई ज्यादा पत ज्यादा अमिस पत क्या ये डॉक्टर ने अबॉर्ट कोर ना अमिस दियत दिन अमिस जुर्मान अम मोर ना अक नफ्स अमिस 100 ऊंट पोतस दिन समझ मसल यह लॉकड आसान कह और अमिस अगर माज आशी कोर तिमन तह पोतस दियत दिन ना जुर्मान वन तम क्या कोई मोज क्या दी अमिस बच्चस पे तमिस दियत दिन सह यी पे बाकियन वारिसन मज बहरान बहरान तह समझ मसल गो यह लॉकड मसल कि अबॉर्शन पे कर और खेम पिल और बाकी चीज यूतस तो गुलामी दियास जन तमिस बदकारी कर तमिस जाव बच्चे तमिस बच्चे लोगुत हमल मतलब तमिस बदकारी कर्म रसूलुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ तमिस इजाजत कहें नसा तमिस जाव बच्चे और दोद दुतनस और पता सह रजम तन पे कर समझ मसल उसलिए बच्चस यानी गो सह बच्चे गो यानी हमल लोग अम पे तमिस हदा तथ लेकिन हुमन पन सजा सह शैतान थवन याद गो कत्ल नफ्स यह बड़े रहमस इबादुर रहमान यह करान वअम्मा ज़िना फहुव मिन अशद्दिल फ़वाहिश अल्लती तुमरिज़ुल क़ल्ब रोज़ वन बदकारी यह सारी खुद शदीद फ़वाहिश यह सारी खुद शदीद युस दिलस मर्द सनान कर बदकारी मज पे दिलस क्या कर व तुफसिदुहु यह दिलस सना खराब कर व तुलहिकु बिल अब्दि वल मुज्तमई अज़रारन अदीलतन व मुतनव्विआ और यह बंदस और सोसाइटी क्या करान मुख्तलिफ यानी क्या अज़रार और नुकसान करान ईमानिया एतबार ते खत्म यह सोसाइटी बदनी एतबार ते नफ्सिया साइकोलॉजिकली ते इज्तिमाइया और इज्तिमाई सोसाइटी पे चुना बदकारी असर क्या तवे वचान वेस्टस मज और बाकी ममालिकन मज ये प्री मिक्सिंग और बाकी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन तब सोरी तबाह खानदानी निज़ाम और सोरी तबाह तमन कह सुकून रूदमुत वन हाँ समझ मसल ध्यान से क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो इदा ज़न अर्रजुलु खरज मिन्हुल ईमान वन अक इंसान बदकारी करान अमिस ईमान नबर नेरान वकान अलैहि कज़ुल्ला और यह साइक पे रोजान पे फ़इज़ा इनक़तअ रजा इलैहिल ईमान ये पत अम नश हटान बदकारी नश अमिस ईमान बे वापस लौटान गो ईमान नबर नेरान अल्लाह ताला बचे वक़द हज़्ज़र अल्लाहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन जमीइल वसाइल अल्लती तुक़र्रिबु लिहादिहिल फ़वाहिश वना अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोसने इस तमाम तिमो वसाइलों निश यम अत वनहस करीब ने रबर फरमो वला तक़रबुज़ ज़िना बदकारी करीब तिमो गसियो की यानी यम तो चीज बदकारी करीब निनो तिमो निश क्या करियो औ तकून सबबन लिवक़ूइहा यम चीज अनकी वाक़े गसुक सबब बनन फजाअ अन्नहयु अन खलवत अर्रजुल बिल मरअति अल अजनबिया तब अब मना कि अक शख्स गोस न अजनबी जन सी खलवत करुन और खलवत दोन किस्म आसान गो ऑफलाइन दागे ऑनलाइन यु चैट आसान करना जी सो क्या सो खलवत यम करत बस क्या ते अक किसनी और आज फत बाकी ऑप्शन अथ कॉल और बाकी पर चीन खलवत हराम हाँ समझिए आज चारों तरफ हराम करी मगर क्या करा दावा योर करा कह पार दुख और बाकी चीज कुछ ये हराम करी ना बह बोजान मे चीज पे बोज कित पे क्या दलील ममश पे यु इंसान कर बयान पे सारे अके ब्रश सत पेंट कर तमे मूजूब बह कर वाजह पे बयान ना केस लबन और क्या कर पारान और बाकी दीनी एतबार और पे दरबदरी वन अमिस बसान अस परवाह अना पड़ा दीन उसने तवे आमुत कि खलवत सर कर इख्तियार बल्कि बह क्लास ना क्लास जूमस पे क्लास दिन अगर मे बासी और कोर अके वन ज्वाइन बह कर जल्दी ज्वाइन कुन सात अलग ग ज्वाइन लेकिन ना कम से कम कत ग ज्वाइन और कर गो ना कर खलवत मा ग पे कहें उधर कोर बे ज्वाइन कहें असी जन दूर बह दिमाग क्लास और कमस तुरत और शैतान हेक जीर
شمس غرض شو شيطان وخلوت اختيار كارن چاہے سو کیا استن چاہے سو خبر پورا بزرگ نفر استن خلوت اختیار کرن واپرسے صحابہ نے دورس مز اب اک نفر ان تمس بدکاری کرن اور اس تیرے ایسا نکاح کرمت کی مگر واریاہ بزرگ اس اچھا رسول اللہ علیہ السلام فرمو کہ امی دیو سا کوڑ پتہ صحابہ دیو نا سا کوڑ دن خاطر تم آئی واپس تمون ام سچ اڑجن پر ماز دہی کمزور اس اور تین اس بدکاری کیا شریعت یہ نمس یعنی خلواتس مز ہیک نی روزت غیر محرم سے اور بے کیا وچو انش کو نا معاشرہ سبب پتہ زمانہ کا بدکاری ہن وعن ابداء المرأة شيئا من زینتها الا لمحارمه اور زین بے منع کرنے کے زین کر پنہ زینت مز کا چیز ظاہر سوائے محرمن موٹ بوت فک محرمن موٹ کن یلت وچ نہ گئے یا اک کام کرنے وچ نہ تھسان اور چش لیکن باقی موت ہیک نی زینت ظاہر دل توے نو نہ لباس لاگی تو مزین اس سمجھے مان وعن خروجها من بيتها متعطرة ليجد الرجال ريحها اور بے التبے منع کہ زین گس نیرین عطر مچت نبر کی ین غرض خاطر کہ لوک وشن نور مشو اس نا اکثر بچی کرا سوال سنن زین کیز متن عطر ہاں everyone wants to be presentable we should be presentable ہاں سمجھ رہے presentable شریعت چھنا مطلب شریعت چھُ مثال کے دبا اگر اس مرد گژھِ حجس یا عمرہس امس چھُ احرام چھُ لٲگِتھ امس چھُنہٕ عطر متنی امس پتہ مشک تیٚلہِ تمہِ ساتہٕ یہِ تہِ وَنہِ بہٕ گوٚژھُس پریزنٹیبل آسُن یہِ چھُ شریعتس کران اعتراض کمہِ ذٔریعہٕ پننہِ عقلہِ ذٔریعہٕ تۄہہِ سمجھ مےٚ مسلہٕ یعنی مثال کے طور مردس چھُ پیٚوان کیاہ تھاوُن ریس چھا پیٚوان تھاوُن تیٚلہِ وَنہِ یہِ تہِ بہٕ گوٚژھُس پریزنٹیبل گژھُن ہا پتہٕ بنایہِ اَتھ یہِ مختلف مختلف ڈِزاین اور باقٕے چیٖز یا کانٛہہ تھاوِ یہِ چھا بنان یتھ کیٛاہ وَنان أسۍ نسا تھاوو نہٕ کِہیٖنۍ تِمن چھُ باسان تِتھٕے پٲٹھۍ پنُن پان پریزنٹیبل تیٚلہِ ہٮ۪کن ہر کٲنٛسہِ ساسہٕ بٔدی بہانہٕ ٲسِتھ یہِ چھُنہٕ گوٚو تَوے آو منع کہِ زٔنۍ نسا فرمووُکھ یۄس خوشبوٗ مٔتھِتھ نیرِ کانٛہہ زٔنۍ ہاں لُکن مُشُک پنُن ہاونہٕ خٲطرٕ یہِ چھِ بدکار زٔنۍ تۄہہِ سمجھ مےٚ مسلہٕ باقٕے گوٚو اگر أمۍ صابن مٔتھۍ آز چھُ صابنن تہِ آسان تھوڑا بہت مُشُک أمِس مہ اوس سُہ غرض سُہ لاریو أمۍ کٔر پنٕنۍ کِنۍ کوٗشِش یتھ نہٕ زیادٕ مُشُک چھُ کِہیٖنۍ أمۍ موٚتھ سُہ پتہٕ چھُنہ تھوڑا بہت مُشُک روزان تتھ کیٛاہ کرِ وۄنۍ گوٚو تتھ چھُنہٕ پرواے لیکن ہۄ گٔژھ نہٕ یہِ آسٕنۍ سۄ یۄس فاسٹ اور یُس پتہٕ أمِس چھا پتہٕ یِوان ایڈوَٹایزن منٛز چھا ہاوان یہِ چھُ پتہٕ چھکان ہُہ فاگ مثال مرد ہا چھُ آسان سٲرسٕے تِم خوشبوٗ آسان پکان یپٲرۍ سڑکہِ کِنۍ آسان پکان سُہ آسان سٲرسٕے ہاوان چھا تہِ چھُ اگر أمۍ تمے غرضہٕ خٲطرٕ اوٚن نا پتہٕ مہ مٔتھۍ تَنے کِہیٖنۍ أمِس گوٚو گۄناہ کھٔسِتھ کیازِ أمِس ٲس نیت کہِ مےٚ کیٛاہ چھُ ہاوُن اور یِتھٕے پٲٹھۍ بیٚیہِ کیٛاہ آو وننہٕ والامرُ بِغض البصر للرجال والنساء اور بیٚیہِ آو حُکُم دِنہٕ کہِ چشمہٕ تھٲیِو سا جُکٲیِتھ مردن تہِ آو وننہٕ اور زنٮ۪ن تہِ آو ہے ٹھیٖک مسلہٕ گوٚو یہِ چھُ اتٮ۪ن اسہِ بیاکھ چیٖز تران فِکرِ کیازِ یِہوے چھُنہ آسان گۄڈٕنیُک نِشان ییٚلہِ نہٕ یہِ چشمن پنٕنۍ حِفاظت تھایہِ کِہیٖنۍ شہوت سان بیٚیہِ باقین کُن وٕچھِ یِہوے چھُ اپٲری چھُ أمِس شیطان بناوان پنُن شِکار ٹھیٖک چھا وغير ذلك من التشريعات الربانية التي تحفظ المجتمع من هذه الكبيرة اور امہِ علاوٕ باقٕے قانوٗن یِم اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ چھِ یِم سوسایٹی حفاظت کران چھِ امہِ کبیٖرا گۄناہ نِش وما ذاك الا لخطورتها وسوء مغبتها یوٗتاہ کیازِ چھُ آمُت اتھ مُتعلق بیان کرنہٕ کیازِ یہِ چھُ انتہٲیی زیادٕ خطرناک اور امیُک نٔتیٖجہٕ چھُ انتہٲیی زیادٕ بُرٕ آوا سمجھ وبعد ان ذكر الله اجتناب عباده لهذه الكبائر الثلاث ییٚلہِ رۄبن کوٚر نہ ذِکر وۄنۍ کہِ میٲنۍ بنٛدٕ ہسا چھِ یِمو ترٛیٚیو کبیٖرا گۄناہو نِش کیٛاہ کران اجتناب تِم چھِ یِمن منٛز گژھان اور امہِ علاوٕ باقٕے کبیٖرا گۄناہ عاقبها بالوعید اور رۄبن کٔر وۄنۍ امہِ پتہٕ وعیٖد بیان سزا بیان لمن قارف هذه الذنوب یُس یِمن گۄنہن ہُنٛد ارتقاب کرِ گۄنہن قریٖب گژھِ کیٛاہ کٔرنس وعیٖد بیان بالعذاب الشدید المضاعف فی جہنم یِمن یی شدیٖد اور یعنی واریاہ ٹایمٕز کیٛاہ عذاب والعیاذ باللہ أسۍ چھِ رۄبہٕ سُنٛد پناہ منٛگان رۄبن کیٛاہ فرموو ومن یفعل ذلک یلقى اثاما یُس ہسا یِم چیٖز کرو سُہ وٕچھو بُرٕ نٔتیٖجہٕ سُہ کیٛاہ چھُ یضاعف له العذاب یوم القیامہ تیٚلہِ چھِ یہِ عذاب بڑاونہٕ قیامتُک دۄہ ویخلد فیہ مہانا سُہ روزِ تتہِ رُسوا گٔژھِتھ کتھ منٛز تتھ جہنمس تۄہہِ سمجھ یِوان مسلہٕ وٕچھنہِ اگر نہٕ کانٛہہ باز یی کِہیٖنۍ تٔمِس چھُ جہنم وٕچھُن ثم استثنى عز وجل من هذا الوعيد الشديد من بادر وسارع الى التوبة رۄبن کوٚر امہِ منٛز پتہٕ مُستثنا سارنٕے نسا چھُنہٕ کینٛہہ ایکسیپشن ہسا چھِ سُہ کُس چھُ یُس توبس کُن جلدی کرِ یِمو کبایرو نِش اگر أسۍ وۄنۍ فِکرِ طور اگر أسۍ منٛز کانٛہہ غلطی ٲس گژھان أسۍ کرو فوراً توبہٕ اوس أکِس أمِس عالمس سوال کران ووٚنُس ہے مےٚ چھِ حرام رِلیشن شِپ بہٕ کیٛاہ کرٕ وۄنۍ تٔمۍ ژھُنُس نمبر ژھُن بلاک کٔرِتھ سِم ژھُن پھٕٹرٲوِتھ فون ژھُن دوٗر کٔرِتھ تہٕ مۄکلیو اکھ کتھ چھُ مسلہٕ أڑۍ چھِ پتہٕ یِمو پھٕٹہِ دِل یِمن گژھِ فلٲنۍ فلٲنۍ چیٖز یہِ چھُ بکواس سُہ چھُ ونان یعنی أمِس آسہِ نہٕ زٕہٕنۍ تہِ سکوٗن أمِس آسہِ نہٕ زٕہٕنۍ تہِ اطمینان یُس یہِ حرام کٲری أسۍ کران أمِس آسہِ نہٕ زٕہٕنۍ اطمینان چھُنہٕ اتھ منٛز اطمینان چھُ کتھ منٛز نِکاحس منٛز سکوٗن چھُ نِکاحس منٛز
إذا إنسان رتني يتسان نكاح بوشتي رب القرآن مز مستثنى كوس يستوب كريم وكبائر نش وأناب إلى ربه يسربس كن جوكي ورجع إليه يسربس كن رجوع كري لينال العفو والغفران تاكي سكري فسل أخو تمك ديجا guys كارم أكوردل توب مع الاستكثار من الأعمال الصالحات مهتم قال تيجا وسوا كاجي بتسان عملنا مزيادتي وأنواع الطاعات أو إطاعة هنا المختلف قسم المزكري زيادتي التي تقرب إلى الرحمة لمن الرحمة ناس قريب من لترتفع درجته عند ربي تاكي إنسان درجة جالس بلند ربسنيش وتتبدل سيئاته حسنات أو إنسان بري جالس تبديل كاتمز نيكيان مس وشو كان percaya مش بقول أنا قبل يقول ما يوز جالس وشو تيراب كفرمان ربنا فرمون عباد الرحمن شنيم تلاقوا أنا كران ورأن على ينبض وانا شتمون يشتم باتشان فرمان يسون سيئ مكايل تمس كوتش جاسون جهنم مس فرمان إلا من تاب سواء يم كأكبر توبوا وآمنا أربيك أمم وعمل عملا صالحا بكرن بترس وشو رب جاكير فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات رب بدل يهنز بري نيكيرنس يمو بركان ناس نكاري بس باتكم تمن كاري صاحب يجي كاتبس وكان الله غفور رحيم اور الله تعالی سٹھا مغفرت کرنا اور رحم کر اسنا جوان لیکن شرط کیا ہے توبہ کرن ایمان انن اور رس عمل کرن یہ گژھِ بد مثال تو میں ان کی رب بدل برا عمل نیک عمل مسجد قلتا کرو گجی گجی برا کا پت کرو یہ کھڑے تو اپنا چک اچھی پتہ ور کس برا کام مس موت آئی گارنٹی ما چھ اس لیے پوچھم کوالٹی کی تم شیمو برا گناہو نش بڑیو گناہو نش باز سی پانس پانس کس تاون خاص طور پر یہ بدکاری ہزی مختلف باتیں چھیں سوشل میڈیا ذریعے اور باقی امیچ بچن چاہے کن سن کیا دل پھٹی کت پڑی پھٹی لیکن اس گژھِ نہٕ رب ناراض گژھُن اس گژھِ نہٕ ناراض گژھُن رسول اللہ چیٹنگ منٛز تہٕ وٕنۍ کٔژ کالٹی آسہٕ پانٛژھ صفت وٕچھے اَسہِ اور وۄنۍ چھُ اَسہِ وٕچھُن الصفة السادسة کۭتِم صفت شیٚیِمہِ صفت فرمان بعدهم عن مجالس الباطل والمنکرات کہ شیٚیِم صفت ہسا چھُ عباد الرحمانن ہُنٛد یعنی رحمان سٕنٛدٮ۪ن بنٛدن ہُنٛد کہ تِم کیٛاہ چھِ روزان باطل چٮ۪ن مجالسو اور منکراتن ہٕنٛدیو مجالسو نِش چھِ تِم کیٛاہ روزان تِم چھِ باطل اور منکراتچو مجالسو نِش کیٛاہ روزان تِمو جایو یتھ باطل آسہِ غلط آسہِ اور منکرات آسن تتہِ چھِ تِم دوٗر روزان فرماوان قال عز وجل اللہ تعالیٰ فرماوان چھُ والذین لا یشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما کہ تِم لوٗکھ یعنی عباد الرحمان چھِ تِم ہسا چھِ تِم یِم نہٕ باطلس نِش حاضر گژھان چھِ کہیٖنۍ اور ییٚلہِ تِم وإذا مروا باللغو اور اگر تِم لغو کامیو کِنۍ گُزران چھِ مروا کراما تِم چھِ بڑٕ عزت سان گُزران تِم چھِنہٕ تِمن منٛز بسان کہیٖنۍ وٕچھ یہِ چھِ بیاکھ اکھ صفت فرماوان ومن اخلاق عباد الرحمن وجميل صفاتهم انهم ينزهون انفسهم عن حضور المجالس التي يعم فيها المنكر ونہ کہ عباد الرحمان یِم چھِ تِہنٛدیو اخلاقو منٛز چھُ کہِ اور تِہنٛدیو خوٗبصوٗرت صفاتو منٛز چھِ تِم چھِ پنٕنۍ نفس منزہ تھاوان کمہِ نِش تِمن مجالسن منٛز حاضر گژھنہٕ نِش ییٚتہِ منکر آسہِ ییٚتہِ منکرات آسن یعنی منکرات کم گٔے یِم غلط چیٖز چھِ آسان یِم شرعی چیٖز چھِنہٕ کہیٖنۍ تہِ ویغمرها الباطل اور ییٚتہِ باطل واللغو المحرم یعنی یِم ڈٲپمٕتۍ آسن یعنی ییٚتہِ گیراو آسہِ کوٚرمُت باطلن ییٚتہِ گیراو آسہِ کوٚرمُت حرام یعنی حرام چیٖزو فضوٗل چیٖزو ییٚتہِ گیراو آسہِ کوٚرمُت تِم چھِنہٕ تور وسان تِم چھِنہٕ تِمن منٛز وسان کہیٖنۍ تہِ فقوله عز وجل والذین لا یشهدون الزور اتھ کٔرِو یہِ تھوڑا کم یہِ والیوٗم گۄڈنِکہِ سیٹ پٮ۪ٹھ گۄڈنیُکُے گۄڈنیُک یورُک زیادٕ نہٕ کینٛہہ ٹھیٖک چھُ ونان والذین لا یشهدون الزور چھُنہ اتٮ۪ن یعنی مطلب لا یشهدون الزور گوٚو لا یحضرون الزور والباطل تِم چھِنہٕ حاضر گژھان باطلس برونٛٹھ کنہِ ییٚتٮ۪ن باطل آسہِ ولا یغشون مجالسه اور باطل چہِ یِم مجلس آسن غلط چیٖزن ہٕنٛدۍ یِم مجلس آسن تِم چھِنہٕ تِمن منٛز پنُن پان تراوان ولا یشارکون اہله اور یِم باطل پھٔہلاون آسن تِم چھِنہٕ تِمن سۭتۍ شرکت کران مثلاً اگر تُہۍ خانٛدرن پٮ۪ٹھ نظر دِیِو ییٚتہِ خانٛدر گژھان چھِ تتہِ چھِ آسان گٮ۪ون وٲلۍ یا اگر نہٕ گٮ۪ون وٲلۍ آسان زنہِ آسان چھِ تِم بٲتھ ونان یِم نہٕ شرعی چھِ یِم شریعتس بِلکُل مُخالف آسان چھِ اور تتہِ چھِ آسان مردن زنٮ۪ن ہُنٛد اختلاط اسلیے یِم چھِنہٕ یِم عباد الرحمان چھِ آسان تِم گژھن نہٕ تتھ جایہِ اچھا فیدخل فی الآیة السابقة اتھ آیتہِ منٛز کیاہ کیاہ چھُ دٲخل گژھان کمو جایو نِش چھُ بچُن أکِس انسانس اگر یہِ رحمان سُنٛد بنٛدٕ یژھان چھُ بنُن
گۄڈنیُکُے چھُ المجالس القائمة على المعاصي والآثام. تِم مجلس یِم ہسا گۄنہن پٮ۪ٹھ قائم آسان. کالغیبہ مثال ییٚتہِ غیبت آسہِ گژھان. مجلسی آسہِ اَمے خٲطرٕ آمٕژ کہِ اَتہِ کیاہ یی کرنہٕ غیبت. والنمیمہ ییٚتہِ چُغلہِ آسن باقین ہِنٛز یِوان کھٮ۪نہٕ. والسخریہ والاستہزاء ییٚتہِ ٹھٹھٕ اور مذاق آسہِ یِوان باقین سۭتۍ کرنہٕ. والکذب والغنا ییٚتہِ اپُز آسہِ. ییٚتہِ یہِ میوٗزک آسہِ. ومشاہدۃ المنکرات اور ییٚتہِ مُنکر چیٖز آسن وٕچھنہٕ یِوان چھِنہ فلمہٕ اور ڈرامہ. والفواحش التي تعرض في شاشات التلفاز اور ییٚتہِ فحٲشی آسہِ یِوان وٕچھنہٕ یُس پتہٕ ٹیلی وجن سکریٖنن پٮ۪ٹھ آسہِ یِوان وٕچھنہٕ چھِنہ چاہے سینما آسہِ یا باقٕے. واجہزۃ الجوال یا موبایل یِم آسن موبایلس پٮ۪ٹھ کانٛہہ غلط چیٖز وٕچھان یُس عباد الرحمانو منٛز آسہِ رحمان سٕنٛدیو بنٛدو آسہِ سُہ گژھِ نہٕ اتھ منٛز آسان. گۄڈنیُک چھُ اتھ منٛز یِہوے یِوان چھُنہ نظر تراوٕنۍ أکِس انسانس اَسہِ چھُنہٕ اتھ منٛز گژھُن. اور ويدخل فيها اور اتھ منٛز چھُ بیٚیہِ یِوان باقٕے ییٚتہِ المجالس القائمة على ترویج الافکار المنحرفة. تِم مجلس یِم ییٚمہِ خٲطرٕ آسن قٲیِم آمژٕ کرنہٕ کہِ أسۍ پھٔہلاوو غلط آیڈیالجی پھٔہلاوو أسۍ مُسلمانن منٛز یُس اسلامس خٕلاف چھِ. والآراء الفاسدة غلط رایہِ کرو أسۍ پٲدٕ. والاعمال المبتدعة اور تِم عملہٕ کرو یِم نہٕ شریعتس منٛز یتھ نہٕ دٔلیٖل چھِ. من دعاة السوء والضلال یِم گمرٲہی ہِنٛدۍ دعوت دِنہٕ وٲلۍ چھِ غلط چیٖزن ہِنٛدۍ دعوت دِنہٕ وٲلۍ چھِ تِمو آسن تِم مجلس قٲیِم کٔرمٕژ اتھ منٛز تہِ چھِنہٕ تِم گژھان. ٹھیٖک چھا. ويدخل فيها ايضا اور بیٚیہِ چھِ اتھ منٛز یہِ تہِ یِوان المجالس التي تقام فيها اعياد المشركين. تِم مجلس ییٚتہِ مُشرکیٖنن ہِنٛز کیاہ آسان یِم تِمن عیٖد چھِ آسان. والمواسم التي يحتفلون فيها اور یِم تِمو خاص یِم چھِ آسان کٔرمٕتۍ دۄہ مُقرر یتھ منٛز تِم کیاہ یعنی ییٚمہِ دۄہ تِم اجتماع کران چھِ. فيحرم على المسلم حضورها او تهنئتهم واظهار الفرح والسرور بها. مُسلمانس پٮ۪ٹھ چھُ حرام کہِ اکھ انسان گژھِ یِتھٮ۪ن مجلسن منٛز حاضر اور تِمن کرِ مُبارک باد اتھ پٮ۪ٹھ. یہِ چھُ کیاہ اگر مطلب کرسمس چھُ آسان یِمن تِم کیاہ چھِ ونان تِم چھِ ونان عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد نیٚچوٗ اور سُہ ہسا چھُ زامُت 15 ڈیسمبر اور کانٛہہ ہیٚکہِ اتھ پٮ۪ٹھ مُبارک باد نہ یہِ چھُ باطل آو سمجھ. اور بیٚیہِ کرِ خوشی ہُنٛد اظہار پوٚتُس تمہِ دۄہ نہ یہِ چھُنہٕ ٹھیٖک. گوٚژھ یہِ تہِ چھُ اتھ منٛز یِوان کہِ عباد الرحمان یِم آسان چھِ تِم چھِنہٕ یِم چیٖز کران. فجميع ما تقدم تشمله الآية یِم تہِ اَسہِ ییٚتٮ۪ن یِم چیٖز ذِکر کٔرۍ یہِ آیت چھِ یِوان سارنٕے شامِل یِمو ساروٕے چیٖزو نِش چھِ رحمان سٕنٛدۍ بنٛدٕ بچان. ولہذا تنوعت عبارات السلف الصالح في بيان المراد بالزور في الآية. توے یِم سلفِ صالحیٖن چھِنہ یُس ییٚتہِ ونان والذین لا يشهدون الزور تِم نسا چھِنہٕ زوٗرس منٛز حٲضِر گژھان. ونان سلفن ہِنٛز عبارت چھِ مُختٔلِف تِم چھِ ونان یہِ زوٗر کیاہ گوٚو. زوٗرس چھُ مطلب گژھان اپُز زوٗرس چھُ مطلب گژھان باطل لیکن اَسہِ وٕچھ نہ یِم سٲری چیٖز چھِ اتھ منٛز یِوان. توے چھِ أسۍ وٕچھان کہِ علماہو کٔرۍ مُختٔلِف اقوال اتھ منٛز ذِکر. ونان قال الحافظ ابن جرير الطبري ونان ابن جرير الطبري فرماو رحمة الله عليه بعد ان ساق اقوال السلف في الآية ونان امہِ پتہٕ کہِ أمۍ أنۍ گۄڈٕ سلفن ہٕنٛدۍ اقوال اتٮ۪ن چھُنہ ووتمُت تِم چھِنہٕ زوٗرس منٛز حٲضِر گژھان. پتہٕ ووٚن تٔمۍ کہِ فلٲنۍ سلفن ہسا ووٚن زوٗر گوٚو یِتھ پٲٹھۍ فلٲنۍ سلفن ہسا ووٚن یِتھ پٲٹھۍ. پتہٕ چھُ لاسٹس ونان فاولى الاقوال بالصواب في تعبيره ان يقال ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن قول ہسا چھُ اتھ منٛز کہِ وننہٕ یی والذین لا يشهدون شيئا من الباطل یِم نسا باطل منٛز أکِس رژھِ تہِ برونٛٹھ کَنہِ حٲضِر گژھان چھِنہٕ. لا شرکن نہ شرکسٕے منٛز ولا غناء نہ گٮ۪ونسٕے منٛز ولا کذیبن نہ ابدسٕے منٛز ولا غیرہ اور نہ بیٚیہِ کُنہِ چیٖزس منٛز. وكل ما لزمه اسم الزور اور پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز یتھ أسۍ باطل ونو یتھ أسۍ اپُز ونو تِم چھِنہٕ تتھ منٛز شٲمِل گژھان. لأن الله عم في وصفه إياهم أنهم لا يشهدون الزور کیازِ رۄبن کوٚر عموٗمی بیان رۄبن کوٚر نہٕ کانٛہہ خاص قٕسم ذِکر. گوٚو یُس تہِ باطل آسہِ یُس تہِ شریعتس مُخالف آسہِ تِم چھِنہٕ تتٮ۪ن حٲضِر گژھان سِوایے اگر تِم گژھن تِم گژھن ییٚمہِ خٲطرٕ کہِ لُکھ رُکاووکھ امہِ نِش. تۄہہِ سمجھ مےٚ مسلہٕ نتہٕ چھِنہٕ تِم گژھان حٲضِر. وۄنۍ چھُ بیاکھ صفت کٔژِم صفت اوس یہِ شیٚیِم صفت کہِ اچھا امہِ پتہٕ چھُ بیٚیہِ ونان فعباد الرحمان لا يشهدون هذه المجالس بجميع صورها رحمان سٕنٛدۍ بنٛدٕ چھِنہٕ یِمن مجالسن منٛز حٲضِر گژھان. ومن باب اولى الا يقع منهم الزور ییٚلہِ نہٕ تِم یِمن مجلسن منٛز گژھٲنی چھِ امہِ تل چھُ پنٕنۍ طرف یہِ تِم آسن نہٕ پانہٕ کران تہِ یہِ نہ کران ییٚلہِ نہٕ تِم حٲضِر تہِ ہیٚکِنۍ تِم کتہِ آسن کران. یعنی اگر نفرس ناپسنٛد چھُ کہِ بہٕ گژھٕ تِمن لُکن نِش بیٚہمہٕ بہٕ یُس فلمہٕ وٕچھان چھُ سُہ آسہِ پانہٕ فلمہٕ وٕچھان سُہ چھُنہ تران. فقوله تعالى اور رۄبن فرموو امہِ پتہٕ واذا مروا باللغو مروا كراما اگر ہسا یِم لغوٕ کِنۍ گُزران چھِ یعنی فهم لا يغشونها یِم چھِنہٕ یورے گژھان تِمن مجلسن منٛز. ولا يأتون شيئا منها قصدا اور انٛدن قصدن چھِنہٕ امہِ منٛز یِم کانٛہہ چیٖز کران. ولكن ان قدر ان مر احد منهم بمجلس فيه شيء من هذه المنكرات لیکن اگر اکھ انسان گُزریو کُنہِ کِنۍ اتہِ ٲس کانٛہہ مجلس یتھ منٛز یِتھۍ یِتھۍ مُنکر گژھان ٲسۍ اول باطل یا باطل اوس اتھ منٛز گژھان
أمِس اوس نہٕ اورٕ گژھنُک قصد اَتہِ گوٚو اچانک ٹھیٖک چھا فإنه يمر بها مُکرِمًا نفسه عنها یہِ چھُ اَپٲرۍ گُزران یہِ چھُ پَنُن نفس کیٛاہ بُلنٛد تھاوان أمِس یہِ چھُنہٕ اَتھ منٛز اِنوالو گژھان معرضًا عنها یہِ چھُ اَمہِ نِش بے رغبتی کران ژلان متنزہًا عن الجلوس فيها یہِ چھُ بچان اَتھ منٛز چھُنہٕ یہِ بیٚہوان یہِ چھُ پاک روزان چھا مِثال اَتھ منٛز یی تہِ موبایلَس پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ وٕچھان کٲنٛسہِ ہُنٛد واز اَتہِ کھوٚت اچانک غلط کانٛہہ ویٖڈیو یَتھ منٛز کیٛاہ چھُ وَإِذا مروا باللغو مروا كِراما یہِ کرِ نہٕ فٔردر اَتھ منٛز کِلِک اورٕ یورٕ یہِ کرِ أتھی یہِ بنٛد تۄہہِ سمجھ یِوان مسلہٕ کُنہِ ساتہٕ چھُنہ کھسان اٮ۪ڈوَٹایز یا باقٕے کھسہِ اَتٮ۪ن کیٛاہ چھِ کٲم یہِ وَنہِ وَلہٕ وۄنۍ کھُلیو یہِ تہٕ وۄنۍ وٕچھِ بہٕ سورُے ہن نہ یہِ کیٛاہ چھُ کران یہِ چھُنہٕ اَتھ منٛز فٔردر برونٛٹھ پکان اَوا سمجھ مسلہٕ یہِ کۄس اِکوالٹی ٲس اور سٔتِم تعظیٖمُہُم لِکلامِ اللہِ وعملُہُم بِما فیٖہِ تِم چھِ تعظیٖم کران اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس کلامس اور بیٚیہِ چھِ عمل کران تِم تتھ پٮ۪ٹھ یہِ کینٛژھا قرآنس منٛز چھُ یہِ کینٛژھا سُنتس منٛز یہِ چھِ بیاکھ کالٹی کُس تہِ آسہِ تہِ کیٛاہ پزِ کرُن اکھ رۄبہٕ سٕنٛدِس کلامس تعظیٖم کرُن اور بیٚیہِ تتھ منٛز چھُ اَسہِ وننہٕ آمُت تتھ پٮ۪ٹھ عمل وٕچھِو اللہ تعالیٰ فرماوان والذیٖنَ اِذا ذُکِّرُوا یِم ہسا گٔے تِم لوٗکھ ییٚلہِ یِمن نصیٖحت چھِ یِوان کرنہٕ بِآیاتِ ربِّہِم تِہنٛدٮ۪ن رۄبہٕ سٕنٛدیو آیاتو ذٔریعہٕ لم یخروا علیہا صُمًّا وعميانا تِم چھِنہٕ اتھ پٮ۪ٹھ انٮ۪ن اور تِم چھِنہٕ اتھ پٮ۪ٹھ زرٮ۪ن اور انٮ۪ن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ پیٚوان یِتھ پٲٹھۍ زوٚر نفر آسہِ یُس نہٕ بوزٲنی چھُ یِتھ پٲٹھۍ اوٚن نفر آسہِ یُس نہٕ وٕچھٲنی چھُ تِم چھِنہٕ یہِ معاملہٕ کران بٔلکہِ چھِ تِم چھِ سُہ معاملہٕ کران زن یعنی تِم بوزان یُس بوزان آسہِ اور بیٚیہِ کیٛاہ یُس وٕچھان تِم چھِ اتھ پٮ۪ٹھ عمل کران فرماوان کلام اللہِ عز سبحانہ وتعالى تبارک وتعالى شأنه عظیٖم ونان رۄبہٕ سٕنٛدِ کلامُک شان ہسا چھُ عظیٖم ومکانتُہ جلیٖلۃ فی نفوٗسِ عبادِ الرحمان قرآنُک مقام مرتب چھُ جلیٖل القدر کمن نِش رحمان سٕنٛدٮ۪ن یِم بنٛدٕ چھِ تِہنٛدٮ۪ن نفسن منٛز فلا یقابلونہ بالصدود والاعراض تِم چھِنہٕ قرآنس مُقابلہٕ کران کمہِ ذٔریعہٕ صدوٗد ذٔریعہٕ کینٛہہ صدوٗد مطلب گوٚو یعنی تِم چھِنہٕ امہِ نِش دوٗر ژلان کینٛہہ اعراض کران کینٛہہ بُتھ چھِنہٕ پھِران امہِ نِش تِم بل یُعدِمونہ ویُجدونہ بلکہِ تِم چھِ قرآنس تعظیٖم کران تِم چھِ قرآنس کیٛاہ عزت افضٲیی کران وَیُحسِنوٗنَ اِستِماعہُ والانتفاع بِہِ اور تِم چھِ بہتریٖن پٲٹھۍ قرآن بوزان اور امہِ نِش نفع حٲصِل قرآن کمہِ خٲطرٕ کوٚر رۄبن نٲزِل عمل کرنہٕ خٲطرٕ یہِ چھُنہٕ تِلاوتٕے یٲژ کَرٕنۍ یہِ چھُنہ حسن بصری صٲب وَنان چھِ قرآن کوٚر نٲزِل رۄبن عمل کرنہٕ خٲطرٕ لُکو بنٲو صرف عمل کرٕنۍ تِلاوت تِمو ووٚن اَسہِ کٔر صبحٲے اکھ تِلاوت وۄنۍ چھُنہٕ پرواے مِثال کے طور پر تۄہہِ زن کٔرٕو صبحٲے سورے نوٗرٕچ تِلاوت رۄبن اوس تتھ منٛز فرمومُت ہے مومِن زنٮ۪ن أنِو پننہِ چشمہٕ تھٲیِو جُکٲوِتھ آو سمجھ اور دۄہس وٕچھو أسۍ پوٚتُس غیر محرمن کُن پتہٕ ونو أسۍ اَسہِ چھُنہ پوٚرمُت صبحٲے اَسہِ کٔر عمل آو سمجھ یہِ چھُ شیطان سُنٛد دھوکہٕ یہِ چھُ أمِس تِلاوت چھِ حالانکہِ عبادت لیکن شیطان چھُ أمِس ونان کر یِتُے یٲژ تِلاوتٕے یٲژ باقٕے چھُس نہٕ دِوان کرنہٕ لیکن عباد الرحمان کیٛاہ چھِ تِم چھِ اتھ پٮ۪ٹھ عمل قولُہ عز وجل لم یخروا علیہا صُمًّا وعميانا تِم چھِنہٕ اتھ پٮ۪ٹھ زرٮ۪ن اور انٮ۪ن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ پیٚوان یعنی مطلب اذا استمعوا لکلامِ ربِہِم کلامِ رب ییٚمہِ ساتہٕ تِم رۄبہٕ سُنٛد کلام بوزان چھِ غورٕ سان لم یکوٗنوا کالأصم الذی لا یسمع فینتفع بالموعظة تِم چھِنہٕ زٔرۍ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ بنان کینٛہہ یُس نہٕ بوزٲنی چھُ پتہٕ چھُنہٕ سُہ امہِ نِش فٲیدٕ تُلان بوزان چھِ یِم لیکن پتہٕ چھِنہٕ فٲیدٕ تُلان ما چھُ سُہ بوزان کِہینۍ اگر یِتھ پٲٹھۍ کانٛہہ آسہِ أمِس نہٕ یُس نہٕ بوٗزِتھ چھُ ہٮ۪کان اگر تٔمِس خبر کیٛاہ تہِ أسۍ ونہوس سُہ ما کرِ عمل تتھ پٮ۪ٹھ یِم چھِنہٕ تہِ بٲسۍ چھِنہٕ یِم کران قرآنس سۭتۍ وکالعاما اور نہ چھِ یِم انٮ۪ن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ آسان الذی لا یُبصر یُس نہٕ وٕچھٲنی چھُ بل ہُم یحسنون الاستماع بلکہِ یِم چھِ بہتریٖن پٲٹھۍ بوزان وینتفعون بالمواعظ یِم چھِ نفع تُلان یُس قرآنس منٛز نصیحت آیہِ اَسہِ کرنہٕ ویعملون باحکامہ وہدایاتہ تِم چھِ امہِ کٮ۪ن احکامن اور ہدایتن پٮ۪ٹھ کیٛاہ کران عمل ونان فعن قتادة بن دعامة ونان قتادہ ابن دعامة کران بیان انه قال عند هذه الآية أمِس نِش چھِ رِوایت یہِ وَنان کہِ یُس یہِ آیت چھےٚ نہ لم یصموا یعنی یُس یہِ آیت چھےٚ نہ لم یخروا علیہا صُمًّا وعميانا ونان قتادہ اوس ونان لم یصموا عن الحق تِم چھِنہٕ حقس نِش زوٚر لاگان ولم یعموا فیٖہِ اور نہ چھِ تِم حقس نِش کیٛاہ اوٚن لاگان ہُم قوم عقلوا عن اللہ یِم ہسا گٔے تِم لوٗکھ یِم رۄبہٕ سُنٛد کلام سمجان چھِ فانتفعوا بما سمعوا من کتاب اللہ تِم چھِ نفع کران تمہِ ذٔریعہٕ حٲصِل یہِ یِم بوزان چھِ یعنی نفع کرُن حٲصِل مطلب کیٛاہ گوٚو تِم چھِ اتھ پٮ۪ٹھ عمل سمجھ یِوان تِم چھِ اتھ پٮ۪ٹھ عمل قرآنس پٮ۪ٹھ چھِ سُنتس پٮ۪ٹھ چھِ عمل کران قرآنس منٛز یہِ تہِ حُکُم آسہِ سُہ چھُ مانُن رۄبن فرموو غیٖبت مہٕ کٔرِو کِہینۍ أسۍ کۭژاہ غیٖبت آسان کران چھِنہ مِثال کے طور پر کہِ یہِ چیٖز چھُ یُس مےٚ پیوٚو ییٚتٮ۪ن یاد یِم ٲسۍ نہ اوٚتن تتہِ بِہِتھ تۄہہِ پزِہو نہٕ یِمن جاے کھیٚنۍ بہرحال اللہ تعالیٰ چھُ معاف کران چھُنہ رۄب کٔرِنۍ تِمن تہِ درجات بُلنٛد رۄب کٔرِنۍ تِمن سارنٕے ونہن مغفرت یُس تِمن تکلیٖف تۄہہِ واتنووُ نہ سیوٚدُے یہِ چھُ سیوٚد کتھا اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ امہِ ذٔریعہٕ تِمن درجاتن منٛز بُلندی عطا رۄب کٔرِنۍ تِمن جنتس منٛز خوشی عطا رۄب کٔرنکھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز شفاعت عطا اور ظٲہِر تہٕ پوٗشِد ونہن کٔرنکھ مغفرت عطا بیٚیہِ کٔرنو تۄہہِ تہِ معاف اَسہِ تہِ کٔرِنۍ اللہ تعالیٰ مغفرت
लेकिन तिमन करिन सारे खुद ज्यादा मगफिरत अगर तिमन का गम सह कर अल्लाह ताला सारी दूर आमीन या रब्बल आलमीन जुनात इसलिए तय पजो तिमन सॉरी वन ना कुछ तीन तरफ तिमन सॉरी वन तिमन कर मुश्किल छु गसान अगर मे के कह जाए कुर्सी मे खस शहादत इसलिए शुन जान इस असल चीज है ठीक जान थे आ समझ गो रब से किताब पे मुसलमान शुन तकलीफात ना वन कि और युस यक जाय बिहित आस ना सु तथ पे ज्यादा हक सो हेकु तय थोत दतन وقد ذم الله عز وجل من يتكبر على آيات الله وهداياته وانا الله تعالى مذمت كر مستمن يس تكبر كر رب سن آيات النش يس هداية رب سن هدايتي امس كر دالنش كيا وتأخذه العزة بالاسم يمن بشوس قلب ور اور امس وبهريكات بيت گناهس بيت يمن بنا سمان فيستمر في باطله يوز پنس باطل سي پيت ديت وتوعده بعذاب جهنم يتن شخص ان الله تعالى جهنم عذاب بوزنا आता समय मसले यानी गलती से वजन गसान लेकिन रबर फरमो मिसाल सूद में खेयो कि हेलेस फम बूज में क्या कर मोशन सूद क्यों रबर फरमो पन्नन चश्मन तय हिफाजत शर्म गहन तय हिफाजत अगर रोजन तन गलती अस गसान वशी सुतरावल रसूलुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो गैर महरम से करीब खलवत अगर रोजन तन गसान अस गलती वशन करे अगर इन एम्पैथी कोर द शुबूज नु हदीस ये रसूलुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन शख्स सोच के खोरियात फरमो दशनात के तेवन मिशन दशनात वतन तेवन तकब्बुरन रसूलुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमोस वो मुगत नहीं है तमिस बुतुनी पद जिंदगी भर दचुन अतपोद सिस्टोनिया आ समझ मसला गोष्टी गोना हो इंस्ट्रक्शन सास बचुन और तकब्बुर शुन करन के इस हुक्म ये रब सिन तरफ और रसूलुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिन तरफ विशुद्धि अल्लाह तरफ व इذا قيل له اتق الله ये ऐसा इस मन नहीं मान चाहिए इस तकब्बुरी शख्स ये रबस खोज أخذته العزة بالاسم يسمى سو قلب آسان شو طاقت آسان شو يشو إمس راتان كات بيت گناهس بيت فحسبه جهنم يتس شخص شو كيا كفي جهنم ولا بئس المهاد او سو بدترين ٹھکان ها سمجھ مسئلہ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبغض الكلام إلى الله أن يقول الرجل للرجل اتق الله ساري خطب نا پسند کلام چھو ربس کہ اخ انسان وین بیس شخصس اے ربس کھوز فيقول عليك نفسك نیر پنن نفس رکھ ژےٚ ژٕ سنا میرس معاملس چھُنہ ونان نیر کر پنن کٲما کر وٕچھ ساروی کھۄتہٕ نا پسند کلام کٔمِس اللہ تعالیٰ وٕچھ یہِ کۭژ کالٹی چھِ سۄ تِم کالٹی کہِ قرآن چہِ آیات یُتھُے تِم چھِنہٕ تتھ پٮ۪ٹھ انٮ۪ن اور زرٮ۪ن ہِنٛدۍ پٲٹھۍ پٮ۪وان بلکہِ تِم چھِ سُہ بوزان اور وٕچھان اور تتھ مُتعلق پنٕنۍ زندگی سُدھاران چھا ٹھیٖک بیٚیہِ کۭژِم کالٹی ٲس یہِ سٔتِم اور ٲٹھِم عنایتُہُم بالدعاء والتضرع لله تِم چھِ خاص خیال تھاوان رۄبس دُعا کران رۄبس برونٛٹھ کَنۍ گِڑ گِڑاوان رۄبس برونٛٹھ کَنۍ ودان ونان اللہ تعالیٰ فرماوان والذین یقولون تِم چھِ ونان ربنا هب لنا رۄبا اَسہِ کر عطا اَسہِ دِ گفٹ من ازواجنا سانیو ازواجو منٛز ازواج چھِ اتٮ۪ن یعنی ازواج چھِ ونان جورس اگر مرد کرِ سُہ کٔمِس خٲطرٕ کرِ دُعا خانٛدارنہِ خٲطرٕ اور اگر خانٛدارنہِ کٔر سۄ کٔمِس مُتعلق کرِ خانٛدارس مُتعلق رۄبا اَسہِ سانیو جورو منٛز کرُکھ اَسہِ عطا وذُریاتنا اور سانیو ذُریتو منٛز کرُکھ اَسہِ عطا قُرۃ اعیُن سانٮ۪ن چشمن ہٕنٛز ٹھنڈک ہاں وجعلنا للمتقین اماما رۄبا اَسہِ بنٲیزِ مُتقیٖن ہُنٛد امام یِم مُتقی نفر چھِ اَسہِ کیاہ بنٲیزِ تِہُنٛد یعنی مطلب مُتقی گژھن اَسہِ وٕچھِتھ دیٖنس پٮ۪ٹھ پکٕنۍ اَسہِ بنٲیزِ تِمن خٲطرٕ نموٗن اَسہِ بنٲیزِ تِمن خٲطرٕ رول ماڈل تۄہہِ سمجھ یِوان مسلہٕ ونان فمن صفات عباد الرحمن الکمل ونان یِم کامل رۄبہٕ سٕنٛدۍ بنٛدٕ آسان چھِ رحمان سٕنٛدۍ بنٛدٕ آسان چھِ تِہنٛدیو صفتو منٛز چھُ عنایتُہُم بالدعاء تِم چھِ دُعاہس خاص خیال تھاوان فہم مفتقرون الی اللہ تِم چھِ آسان رۄبس کُن فقیٖری ہُنٛد اظہار کران أسۍ چھِنہ سٲری محتاج کٔمِس کُن رۄبس ٹھیٖک مِثال أسۍ چھِ وٕنکیٚس ییٚتٮ۪ن بِہِتھ کھٔسۍ ما پوٚت دم تۄہہِ منٛز شاہ چھُو نا کھسان آکسیجن چھُو نا چٮ۪وان آ سمجھ ہسپتالس منٛز زن أمِس وینٹِلیٹرس پٮ۪ٹھ کھالان تٔمِس چھا پتہ سُہ چھُ وینٹِلیٹرس پٮ۪ٹھ تٔمِس چھُنہٕ شاہ بانہ کھالُن آ سمجھ اوترٕ اوس اَسہِ نفر اکھ اتہِ سٲنِس علاقس منٛز سُہ اوس أتھۍ پٮ۪ٹھ تٔمِس اوس آکسیجن آسان لٲگِتھ چھُنہ آسان سُہ آکسیجن کانسنٹریٹر اور باقٕے تٔمِس کوٚر کٲم پاور گوٚو یا پاور گوٚوا کم کیاہ گوٚو تٔمِس گوٚو سُہ بِہِتھ اور سُہ گُزریو یِہوے چھِ آکسیجنٕچ امپارٹنس یُس أسۍ فار گرانٹِڈ نِوان چھِ ییٚلہِ أسۍ فِلم تہِ وٕچھان چھِ رۄبن کوٚر آکسیجن بنٛد اَسہِ ہاں کوٚر تیٚلہِ ٲسۍ نا تُہۍ موٚمٕتۍ تمہِ ساتہٕ کُس تہِ غرض چھُ ما چھُ وٕچھ رۄب تُہۍ وٕچھِو رۄب چھُ اَسہِ بدکٲری کرِ اکھ انسان ژوٗر کرِ انسان رۄب چھُنہٕ أمِس آکسیجن سپلاے بنٛد کران پتہٕ چھُس تمہِ پتہٕ پردٕ تہِ تھاوان رۄب چھُنہٕ نتہٕ اگر یہِ تہِ آسہِ ہا کہِ کانٛہہ کرِ ہا گۄناہ أتھی آسہِ ہا کرٛٮ۪کھ گژھان یا وٕچھِ ہا فلٲنۍ یا فِلم وٕچھِ ہا تۄہہِ سمجھ یِوان مسلہٕ رۄب کوٗتاہ پردٕ تھاوان چھُ اَسہِ کوٗتاہ محبت گوٚژھ رۄبس سۭتۍ آسُن گوٚو غرض چھُ کہِ یِم چھِ آسان دُعا کران یِم چھِ پننہِ یِمن چھِ پتہ کہِ أسۍ کوٗتاہ محتاج چھِ رۄبس یہِ چھُ تھاوُن یاد یُتھُے یہِ لۄکُٹ بچہِ چھُنہ زٮ۪وان وٕچھمُت چھُوا لۄکُٹ بچہِ زٮ۪وان کِنہٕ تُہۍ آیو ہیٚرِ آسمانے ؤتھِو تُہۍ لۄکُٹ بچہِ چھُنہ آسان تٔمِس کیاہ ونان ہے یہِ تُلِو وارٕ وارٕ تُلِو أمِس ہا چھُ کمر ہا چھُ أمِس ہا
تٔمِس چھُنہٕ گۄڈٕ کَمرٕے آسان تٔمِس چھِنہٕ أڑجی آسان وٕنہِ سیٚدِ منٛز تٔمِس کِتھ کٔنۍ تُلان سُہ کوٗتاہ محتاج چھُ آسان تٔمِس چھِ آسان موجی آسان دۄہلہِ چلاوان ییٚمِس لَرِ پَتہٕ شامَس بدل لَرِ چھَس نا آسان کران سُہ کوٗتاہ محتاج چھُ یا أمِس ہا گوٚو گانٛڈ یَتھ لٔمۍ ہا تالہِ لٔمۍ یا کیٚنٛہہ کٔرِو چھِنا کران تہِ چھِنا کران کوٗتاہ محتاج چھُس آسان اَمہِ مُلکہٕ یِم چھِ وَنان أسۍ چھِ زندگی بھر یِتھی محتاج رۄبَس کُن اَسہِ چھُنہٕ مگر باسان اگر مٹر پھوٚلوٗنی گژھِ نا ہیٚٹِس پٮ۪ٹھ بنٛد بِریانی ٲسِو نا وٕنی کھٮ۪وان اگر تَمہِ منٛز گژھِ نا اوٚڑ پوٗت بنٛد أمِس سورُے مٔشِتھ فیس بُک وٹٕس چیٹ باقٕے سورُے پَتہٕ کُس کَریو سُہ چیٹ تُہۍ ڈِلیٖٹ اگر کٲنٛسہِ آسہِ غیر محرمَس سۭتۍ چیٹ کوٚرمُت سُہ کُس کَرِ ڈِلیٖٹ سُہ کَم وٕچھَن پوٚتُس سُہ وٕچھَن نہٕ باقٕے اَسہِ ٲسۍ فلٲنۍ ہا یۄس منٛز چھِ کران یِتھ پٲٹھۍ چیٹ اَسے ؤنۍ نَنیو اللہ تعالیٰ چھِ اللہ تعالیٰ بَچہِ اللہ تعالیٰ تھٲوِنۍ اَسہِ دُنیاہَس منٛز تہِ پردَس منٛز اور آخرتَس منٛز تہِ کٔرِنۍ مہٕ کٔرِنۍ اَسہِ اللہ تعالیٰ رُسوا کِہیٖنۍ اور بیٚیہِ دِیِن اَسہِ بیٚیہِ سٲری زندگی بنٲوِنۍ پاک گوٚژھ یِم چھِ آسان محتٲجی اِظہار کران مُلتجِعوٗنَ اِلیہِ یِم چھِ رۄبہٕ سُنٛدُے پناہ منٛگان مُقبِلوٗنَ علیہِ یِم چھِ رۄبسٕے کُن مُتوجہ آسان تٔمسٕے کُن مُتوجہ گژھان وۄنۍ جمیٖعُ حاجاتِہِم و مصالِحُہُم الدیٖنِیَّہ و دُنیَوِیَّہ یرجوٗنہا مِنہُ وحدہُ لا شریٖک لہ تمام دیٖنی اور دُنیٲوی مصلحت چھِ یِم اُمید تھاوان کٔمِس نِش رۄبَس نِش بس أکِس رۄبَس نِش ثُمَّ فی دُعائِہِم اور پتہٕ چھِ تِم دُعا یُتھُے کران نا یِم عبادُ الرحمان یحرِصوٗنَ علی جوامع الدُعا و انفعہ یِم چھِ حریٖص روزان أسۍ کرو ساروی کھۄتہٕ جامع دُعا اور یُس ساروی کھۄتہٕ نفع بخش دُعا آسہِ آو سمجھ یِم چھِنہٕ منٛگان مطلب یِم چھِ منٛگان کیٛاہ رٕتۍ رٕتۍ چیٖز ییٚلہِ سُہ دُعا یَتھ منٛز سورُے یی مِثال یِہوٚے دُعا یِم کیٛاہ چھِ وَنان رۄبنا ہب لنا من ازواجنا و ذُرِّیاتنا قُرَّۃ اعیُن وجعلنا للمتقیٖنَ ژےٚ کَتھ چھُو مصنوٗعی دُعا ضوٚرتھ رۄبَن کۭتیاہ دُعا چھِ أسۍ ہیٚچھنٲومٕتۍ اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلامو کۭتیاہ دُعا ہیٚچھنٲے مطلب مےٚ چھُ پانَس دُعا دُعا چھِ سٲری یِم چھِ سُنت لیکِن مےٚ چھُ پانَس پسنٛد کُس دُعا یا حیُّ یا قیوٗم برحمتِکَ استغیٖث اصلح لی شأنی کُلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین یہِ دُعا چھُ اے زندٕ اور قٲیِم تھاوَن والہِ رۄبہ بہٕ چھُسے چانے رحمت ذٔریعہٕ ژےٚ مدد منٛگان وَنان چھُسے میٲنۍ مُصیٖبت تُل تھوٚد رۄبہ میٲنۍ تمام معاملات کر دُرست مےٚ پُشرٲوزِ نہٕ ییٖتِس کالس بہٕ أچھ تہِ وٹہٕ تیٖتِس کالس تہِ کٔرزِ نہٕ مےٚ پننِس نفسس حوالہٕ مےٚ تھٲیزِ ژٕے خیال یہِ کوٗتاہ دُعا چھُ آوا سمجھ بہٕ چھُس منٛگان اکثر کتھ منٛز سجدس منٛز ہُمو دُہو پتہٕ سُبحان ربی العلیٰ تمہِ پتہٕ چھُ یہِ دُعا منٛگُن مۄکلیو نہ اگر رۄبن قبوٗل کوٚر تہٕ سورُے گوٚو مسلہٕ أمِس حل لیکن أسۍ چھِ آسان خبر کپٲرۍ شیٚنگِتھ أسۍ چھنہٕ پیی أسۍ کیاہ منٛگان چھِ وَنان حاض الدُعاء من اجمع الدُعاء و انفعہ وَنان یُس یہِ دُعا چھُنہ رۄبنا ہب لنا من ازواجنا و ذُرِّیاتنا قُرَّۃ اعیُن وجعلنا للمتقیٖنَ اِماما یہِ چھُ جامع دُعا یہِ چھُ نفع بخش دُعا ساروی کھۄتہٕ ففیہ اولًا گۄڈٕنیتھ چھُ اتھ منٛز دُعاء المرء بأن تقر عینُہ اتھ منٛز چھُ شخص کران دُعا کہِ رۄب یعنی میانٮ۪ن چشمن گٔژھ کیاہ واتٕنۍ ٹھنڈک و یسعد قلبہ اور میون دِل گوٚژھ گژھُن سعادت منٛد خۄش گژھُن کِتھ پٲٹھۍ گوٚژھُم گژھُن خۄش بصلاحِ اہلہ و اولادہ کمہِ ذٔریعہٕ میٲنۍ اہل اور میٲنۍ اولاد گٔژھۍ آسٕنۍ رٕتۍ چھُنہ سیٚودُے کتھا گوٚو سورُے گوٚو نہ أمِس رٕژر حٲصِل انسان چھُنہ ہمیشہِ آسان کہِ میٲنۍ فیملی گٔژھ اصٕل آسٕنۍ میٲنۍ گرِکۍ گٔژھۍ اصٕل آسٕنۍ یا میون شوہر گوٚژھ اصٕل آسُن گوٚژھ یتھ منٛز چھُ ونان رۄبا مےٚ دِیٖزِ امہِ ذٔریعہٕ چشمن ہِنٛز کیاہ ٹھنڈک اچھا پتہٕ کیاہ کران چھُ فی تعبُدِہِم یِہنٛدِس یعنی میون اہل تہٕ اولاد گوٚژھ آسُن کتھ منٛز عبادتس منٛز تہِ رٕتۍ اخلاقن منٛز تہِ رٕتۍ معاملاتن منٛز تہِ رٕتۍ تعامُلاتِہِم و عیشِہِم زندگی منٛز تہِ رٕتۍ و بِرِہِم بِوالِدیہِم پننِس مٲلِس ماجہِ سۭتۍ رُت سلوٗک کرنس منٛز تہِ رٕتۍ وغیرہ ذالِک اتھ منٛز چھُ سورُے یِوان سمجھ یِوان یعنی یِم گٔژھۍ ییٖتیاہ اصٕل بنٕنۍ میانٮ۪ن چشمن گٔژھ کیاہ پیٚنۍ ٹھنڈک مےٚ گوٚژھ اطمینان تہٕ سکوٗن گژھُن پننیو اولادو اور پننیو ازواجو ذٔریعہٕ حٲصِل چھُنہ ثم قولُہُم اور امہِ پتہٕ منٛگان چھِ یِم وجعلنا للمتقیٖنَ اِماما رۄبا اَسہِ بناو مُتقیٖن ہُنٛد کیاہ اِمام تُہۍ چھِو یژھان بنُن فاسِقن ہُنٛد اِمام کِنہٕ مُتقیٖن ہُنٛد کِنہٕ تُہۍ ما چھِو یژھان أسۍ ما چھِ یژھان بنُن کہِ فاسِق نفر آسان ونان ہے اَسہِ ہا چھُ ہُہ کہِ ہُہ رول ماڈل أسۍ بنو یِتھی فاسِق چھِنہ أڑۍ چھِ ونان چھِ أسۍ بنو فلٲنۍ فلم سٹار ییٚمِس ونان چھِ ہا ونان مےٚ چھُ یِہوے بنُن سُہ کمن ہُنٛد اِمام بنیو فاسِقن یِم چھِ منٛگان رۄبا اَسہِ بنٲیزِ مُتقیٖن ہُنٛد اِمام یعنی یتضمن الدُعاء بصلاح النفس اولا یُتھُے یہِ ووٚن نا اَسہِ بنٲیزِ مُتقیٖن ہُنٛد اِمام اتھ منٛز کیاہ چھُ یِوان اتھ منٛز چھُ یہِ منٛگان رۄبا مےٚ بنٲیزِ رُت و دلالتہا علی الخیر اور بیٚیہِ کٔرزِ میٲنِس نفسس دلالت رہنمٲیی کتھ کُن خٲرس کُن حتیٰ یکوٗنہ بعد ذالِکَ قُدوۃً للآخریٖن فی خِصال الخیر تاکہِ یہِ گوٚژھ بنُن یعنی یہِ شخص یُس یہِ دُعا کران چھُ یہِ گوٚژھ پتہٕ باقین خٲطرٕ رول ماڈل بنُن چھُنہ ییٚلہِ أمِس ہدایت گژھِ ییٚلہِ أمِس رٕژس کُن رہنمٲیی مِلہِ یہِ کرِ تتھ پٮ۪ٹھ عمل باقٕے وٕچھن نہ ونان ہے عمل چھِ کرٕنۍ یِتھ پٲٹھۍ عبادت چھِ کرٕنۍ یِتھ پٲٹھۍ چھِنہ تُہۍ کُنہِ ساتہٕ چھُو تُہۍ کٲنٛسہِ ہُنٛد درس بوزان کٲنٛسہِ مستوٗرات ہُنٛد تُہۍ کیاہ چھِو وَنان أسۍ تہِ کرو یِتھٕے پٲٹھۍ محنت یِم تۄہہِ کُرسی ہُنٛدُے آسیو شوق آسان أسۍ تہِ کھسو پتہٕ کُرسی پٮ۪ٹھ
یعنی یہِ چھِ وَنان بہٕ چھُس یہِ کۭژاہ عبادت کران ذِکر کران أمِس کوٗتاہ علمَس پٮ۪ٹھ گہرٲیی گہرٕ نظر چھِ أمِس فِقہی معاملاتن پٮ۪ٹھ تۄہہِ چھو نظر گہرٕ فِقہی معاملاتن نٮ۪تہٕ سَتو یعنی تُہۍ چھِو پران یہِ چھُنہ تُہۍ کران تُہۍ چھِو وَنان أسۍ کرو ایٚگزام پاس یہِ کھوٚت مےٚ شرارت واللہ کران کیاہ چھِو تُہۍ پران چھِو تُہۍ محنتہ وحنتہ نہٕ کران کِتاب چھِ آسان 50 پیج اَتہِ گٔے کور سیلبَسس منٛز 40 پیج زٕہٕنۍ گوٚو نہٕ تۄہہِ شوق تِم 10 پیج تہِ مۄکلاوہو تُہۍ چھِو کھسان بیٚیِس کلاسس وۄنۍ پرو بدل کِتاب تَتھ تہِ پرو 30 پیج اَدٕ کوٚروٕ تۄہہِ اَمِکۍ کالجِچ بٲژ کٔروٕس نا تَتہِ ٲسِو پَتہٕ وَنان گوٚو سیلبس 70% یہِ چھُنہٕ چلان یہِ چھُنہٕ یعنی اِمام شافعی اوس وَنان اگر علم چھُو نا ہیٚچھُن گہرٲیی سان کٔرِو علم حٲصِل آو سمجھ أسۍ چھِ کران یِتھٕے پٲٹھۍ پیٹھۍ پیٹھی تہٕ آو سمجھ تہٕ آو نہٕ تہٕ پَتہٕ چھِ أمِس پیٚوان مولوی صٲبَس فتوا پرٛژھٕنۍ تَتھ یِم حیضٕکۍ اور نِفاسٕکۍ مسلہٕ چھِ آسان تہٕ ژےٚ کَتھ چھُے پرٛژھُن ییٚلہِ ژٕ گہرٲیی سان پرکھ شیخ حُسین صٲبُن رِسالہٕ علماہن نِش ژےٚ چھُے پَتہٕ دُبارٕ پرٛژھنٕچ ضوٚرتھ باسا یہِ چھُ آسان وَنان یہِ بہٕ چھُس گژھان یہِ بہٕ بدل آسان بیگ پٔتۍ کِنۍ لٲگِتھ 2-3 کِتاب اَتھس کٮ۪تھ چھُنہ آسان یہِ کیاہ اَمہِ سۭتۍ کیاہ فٲیدٕ یی کِتاب تھاوو أسۍ کِتاب بورا ہیوٗ یِتھ پٲٹھۍ رۄبن فرموو مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا تِہنٛز مِثال یِمو تورات آیہِ تِمن دِنہٕ اور پَتہٕ کٔرٕکھ نہٕ عمل تَتھ پٮ۪ٹھ کِہینۍ تِہنٛز مِثال چھِ کھرن ہٕنٛز مِثال یِمن کِتاب بورا آو دِنہٕ لیکِن فٲیدٕ ما چھُ تِمن کینٛہہ یہِ گوٚژھ نہٕ اَسہِ گژھُن وۄنۍ غرض چھُ یِم چھِ وَنان رۄبا اَسہِ کٔرزِ اَسہِ بَناو مُتقیٖن ہٕنٛدۍ اِمام مطلب کیاہ چھُ اَسہِ کر ہِدایت یُتھ أسۍ کیاہ بَنو یُتھ أسۍ باقین خٲطرٕ رول ماڈل بَنو کَتھ منٛز خٲر چٮ۪ن خصلتن منٛز آو سمجھ گوٚو أسۍ گژھو باقین خٲطرٕ رول ماڈل بَنٕنۍ نہ کہِ عبرت کانٛہہ آسہِ وَنان ہے کانٛہہ آسہِ اَسہِ نِش وَنان مےٚ چھُ یِتھ پٲٹھۍ ٹایم ضایہِ کَرُن سُہ گوٚژھ نہٕ وَنُن آو سمجھ مسلہٕ اچھا فَیَأْتَمَّ النَّاسُ بِهِ وَیَقْتَدُوا بِسَمْتِهِ وَنان کیازِ تاکہِ لُکھ بَنن أمۍ سٕنٛز کیاہ لُکھ کرن أمۍ سٕنٛز یعنی اِقتِدا اور أمۍ سٕنٛز یعنی یُس یہِ ظٲہِری چھِ أمۍ سٕنٛدۍ صفات چھِ تَتھ منٛز کرن أمۍ سٕنٛز اِقتِدا تَتھ منٛز پَکن أمِس پتہٕ تِم وَنن ہے اَسہِ تہِ ہسا چھُ یِتھٕے پٲٹھۍ دیٖن فالو کرُن اچھا وَنان فَلا يُمْكِنُ لِلْعَبْدِ أَن يَكُونَ قُدْوَةً وَإِمَامًا لِلْمُتَّقِينَ وَنان بنٛدس خٲطرٕ چھُنہٕ مُمکِنٕے کہِ سُہ بَنہِ قُدوہ اور سُہ بَنہِ اِمام رول ماڈل بَنہِ سُہ مُتقیٖن خٲطرٕ یعنی یِم پانَس پتہٕ تٔمِس مُتقیٖن تِمن خٲطرٕ چھُنہٕ تٔمِس مُمکِنٕے سُہ کیاہ بَنہِ رول ماڈل اِلا اِن کانَ مُتَأَسِیًّا بِالْمُتَّقِیٖنَ قبلہُ ییٖتِس کالس نہٕ سُہ تِمن مُتقیٖن پتہٕ آسہِ پَکان یِم تٔمِس برونٛٹھ ٲسۍ تیٚلے بَنہِ سُہ پٔتمہِ یِنہٕ والٮ۪ن خٲطرٕ رول ماڈل ییٚلہِ سُہ تِمن پتہٕ پَکہِ یِم أمِس برونٛٹھ ٲسۍ رٕتۍ نتہٕ چھُنہٕ یہِ مُمکِن آو سمجھ مُقتدِین بِہِم فی نفسِہ یہِ گژھِ پانہٕ گۄڈٕ تِمن اِقتِدا آسُن کران سلفن حریٖصن علی تحصیٖلِ خِصالِ الخیرِ والفلاح یہِ گوٚژھ حریٖص آسُن کہِ مےٚ گژھِ خٲرچہِ اور کامیٲبی ہٕنٛز خسرت پٲدٕ گژھٕنۍ آو سمجھ غلطی چھِ روزان سارنٕے لیکِن اکھ أکِس اِنسانس چھِ چینج اَنٕنۍ پازِٹِو طٔریٖقس منٛز کہِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ گوٚژھ مےٚ کیاہ آز گوٚژھُس بہٕ راتہٕ کھۄتہٕ أڑہن بہتر آسُن پگاہ گوٚژھ مےٚ میون دۄہ أزکہِ کھۄتہٕ زیادٕ بہتر آسُن آو سمجھ نتہٕ وَنہِ ہے تھاو سا سُدھاروناے ؤری پٮ۪ٹھ فَإِنَّ ذَلِكَ سَيَحْرِصُ الْمُتَّقُونَ عَلَى الِاعْتِصَاءِ وَالْاِعْتِمَامِ بِهِ وَالْاِنتِفَاءِ بِتَوْجِيهِهِ وَهَدِيهِ تیٚلے ییٚلہِ یِم اِقتِدا کرِ نا ییٚلہِ یہِ پَنُن پان رُت بَناوِ یِم پتہٕ باقٕے مُتقی آسن تیٚلے کرن تِم أمۍ سٕنٛز اِقتِدا تیٚلے ییٚلہِ یہِ تِمن کانٛہہ نصیحت آسہِ کران اور أمۍ سٕنٛز یۄس ہِدایت آسہِ أمۍ سُنٛد طریٖقہٕ یُس آسہِ تِم آسن پتہٕ سُہ فالو تِمن گژھِ نفع تَمہِ ذٔریعہٕ حٲصِل آو تۄہہِ سمجھ مسلہٕ نتہٕ وَنو بہٕ تۄہہِ ہے ٹایم مہٕ کٔرِو ضایہِ کِہینۍ فیس بُکَس پٮ۪ٹھ بہٕ چلاو تۄہہِ أتھی فیس بُک گٲنٛٹس اَمہِ پتے تُہۍ کیاہ ؤنِو یہِ کیاہ وَنان چھِ أسۍ اگر یہِ خٲر آسہِ ہا تیٚلہِ یہِ چھُ اَسہِ بٔلۍ وَنان تَلہٕ چھُ أتھۍ منٛز فٲیدٕ یی کران چھُ وَلِہٰذا ينبغي على كل مسلم أن يحرص على هذا الدعاء اسلیے ہر مُسلمانس پزِ اَتھ دُعاہس پٮ۪ٹھ حریٖص روزُن وأن يكون على لسانه اور أمۍ سٕنٛدِ زیٚیہِ پٮ۪ٹھ گوٚژھ یہِ آسُن لِینال هذا الخير العظيم الذي تضمنه تاکہِ أمِس گژھِ سُہ خیرِ عظیٖم حٲصِل یُس اَتھ دُعاہس منٛز چھُ گوٚژھ نہٕ یہِ گژھِ یِم کالٹی ٲس ٲٹھِم کالٹی کہِ یِم چھِ رۄبس روزان دُعا کران یِم چھِ پانہٕ تہِ محنت کران اور بیٚیہِ رۄبس تہِ کران دُعا اَمہِ پتہٕ چھُ خاتمہ وَنان ثم ختم الله هذا السياق المبارك بذكر جزاء من اتصف بالصفات السابقة اَمہِ پتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ یہِ خاتمہٕ کران یَتھ کِتھ پٲٹھۍ تِہُنٛد جزا کران ذِکر یِمن یِم صفات آسن اگر أسۍ یِم 8 صفت پانس منٛز اَنو رۄب کیاہ جزا دی اَسہِ بیٚیہِ کیاہ کران ذِکر وعظیٖم ثوابه یعنی وعظیٖم ثوابه اور عظیٖم ثواب کیاہ مِلیو تۄہہِ اللہ تعالیٰ فرماوان فقال اولئک یجزؤن الغرفة بما صبروا یِمے ہسا چھِ تِم یِمن ہسا یِن دِنہٕ کیاہ غرفہ یِمن یِن کمرٕ دِنہٕ چیمبٲرٕس یِن یِمن دِنہٕ اَمہِ سببہٕ کہِ یُس یِمو کیاہ کوٚر صبر وَیُلَقَّوْنَ فِیہا تَحِیَّةً وَسَلامًا اور یِمن یی تَتہِ کیاہ وَننہٕ یِمن آسان ویلکم کران اور یِم آسان سلام تَتہِ کران خالدیٖنَ فیہا اور یِم روزن تَتہِ ہمیشہٕ حسنت مُستقرًا ومقاما یہِ چھُ قرارگاہ تہِ بہتریٖن اور ہمیشہٕ یُس تھاونہٕ آو تٔمِس خٲطرٕ تہِ چھُ بہتریٖن اور یُس جنتس منٛز ژاو سُہ نیرِ نہٕ پوٚتُس تورٕ واپس آو سمجھ ہُتٮ۪ن آو نہٕ ساعت مُستقرًا
इतना वन हसनत मुस्तक़र्रा व मुकामा अब समझ मसले फ़कान अल जज़ाउ मिन जिन्सिल अमल वन युहुन जज़ा हसा यस यमो अमल कर फलम्मा कानत औसाफुहुम रफ़ीअतन आलियतन ها كافأهم رب العالمين بالغرفة العالية جزاء لهم وشو يلي هيز وصف اسنا يمن كاركترز يمن صفات تيم غيش بلند ربان تدي تيمن كا بلند كامر دي تيمن الله تعالى جنة ويسمو عمل كارت سيجا دي نخربن جزاء وقد جاء وصف هذه الغرف على لسان النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال وانا يم كامر كيت آسن يم چامبرز كيت آسن ها تمهد وصف هذا شو آمود يوسف النبي صلى الله عليه وسلم فرمو إن أهل الجنة يم جنتي آسننا يتراءون أهل الغرف يم كامر آسننا چامبرز آسن آمد جنة بيد كامر تم آسن وچان تم إتبت دوري من فوقهم بكين آسن تمان جنتي آسن يمان هير كين بوزن أي ما جو من آمدي ما شتم ها عباد الرحمن يمان أساس بيد صفر كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق يتبت تارك شو نايد بيشان إس دور جو آسن إس مقول تارك شو ما بوزن تتبت آسن جنتي يعني هند يم كامر يمان هير بوزن جو تبلد آسن جو تك حضرت بجراشي من الله تعالى من المشرق أو المغرب يتبت مشرق أو مغرب برشون كاوشان دور جو ناسا تارك يتبت لتفاضل ما بينهم كذي من أش فزيلة يضع اسم ربنا فزيلة أتا هم أصلا بون أرهم كأسن يكمل كشي تحذر غسل يمني يم عباد الرحمن يم صفات أصلا فأهل الجنة إذا أرادوا أن ينظروا وأن الجنة يلي إراد كرنا كتم بشهن يمن كمان يمن لأهل الغرف يم كامر يم بيد كامر شام يدن تحذر جايم تبي أصلا اسمه شو يرفعون رؤوسهم تبي أصلا قال طلان تود ويرون هذه الغرف كما نشاهد نحن كوكب العالي الرفيع في السماء يبقى اسم شان شيء تارك طول تارك عشان بيان قال تدلون تبي أصلا تمر بواهركم وشون مما يدل على علو منازلهم ورفعة درجاتهم في جنتهم مش دلالة شكاي من أصلا منزل تود أورين درجات أصلا بلند نعمة ويرز جنة الله تعالى كرين أشتسو جنة أتا آمين يا رب العالمين أشهد وقوله عز وجل أين بجوز الله تعالى شنو فرمان هذا ترى فرمان شو ويلقون فيها تحية وسلاما और तुम्हारे साथ क्या करना तुम्हारा साथ निवान दादी क्या करना greetings और सलाम आशी में निवान कहते यानी أي تتلقاهم الملائكة फरिश्ता आसन तुम्हारे साथ मुलाकात करान بالتحية तुम्हारे साथ तुम्हारे क्या करान welcome करान मुबारकबाद करान सलाम करान والترحيب وناسك वेलकम वैष्णव तो यहाँ खुशामदीद वैष्णव तो वस्सलाम और सलाम आसनक वनान المتضمن للسلامة من النقائص والأمراض والمقدرات وناسك سلام عليكم أتمنى كيف मतलब يعني तो है ना सासन ये का नुक्स शुनु तो ये जन्नत असमस बीमारी चन जन्नत असमस किया और मज़ खराब करने वाली चीज़ शुनु जन्नत असमस तो शुरू सलाम जन्नत असमस चीज़ जन्नती साओ असमझ तच्चुनी यम दुनियावी यम अमराज बीमार गशी निंदर तखसी इंसान तो इस पे निंदर ही ज़रूरत कहीं और ना इस के कज़ाए हाजी ज़रूरत बाथरूम शुनु गसन ठीक है मैं ऐसे डैका से मान और कभी दाफ़त ऐसी दास मकलान सोरी कस और बेची शाह ऐसा कारण शाह से दास पाने गसन सुबहान अल्लाह शाह से दास पाने यास्ती पे कारून मस जन्नती ऐसा ना भी क्या मानो कोतुर हाँ या कोकुर क्या मानो बस ऐसे ही बस टास्क करे तो ऐसे तैयार इतनी ऐसा ऐसे क्या मानो पता नहीं इतनी ऐसा पाल देता बस बुढ़ा ठीक है मसलो चल मस देती ये बस ये तो खुश गया ये तो चीज़ आसनो तो खुश ये तो फैशन आसनो तो उससे कारण तीन करते होते أنا كيش يمس خوش جالس يم لباس يم دنيا اسمه كيك ميلهات من رابس بس لباس جنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمو جنة اسمه أكشاكس سوين كي سوين ربع بكر هذا من داري إيش هذي صحيح دي ربنا سه صحيح شيء سوين ربع ما قو شو سوين وين إيش كار زمن داري سوين بيقول بس تيجي كي تيار أو رسيت نيرك فاصل يوش سوري أمي شاطر إتي فاصل وصل نيرا سوين داري فيش مثلا إنج بتاعت كده بتوشي درس هنيان مجلس اور باقي ها تطبش بارو أيش بس enjoyment خاطر ما تروش دان سباق ياد جو بحال लेकिन तात خاطر شيء क्या करन मेहनत करना अच्छा فهذا مآل هؤلاء ومآبهم الذي أكرمهم الله به لكمال تعبدهم وانقيادهم لهداية كتابه الكريم ونا ياسش يهون ठिकान ياسش يهون अंजाम يشمل الله تعالى إكرام كور كم وجه से يشمو كامل عبادت कर रब सुन्स और كامل इताअत कर पत बख्तात ये रब से किताब में हिदायत इस आमुद्दीन आसम जो है इबादुर रहमान बनने की कोशिश करो तिले दी अल्लाह ताला ये मन क्या जज़ा वक़ौलुल्लाहि पचरो फरमा लास्ट في तमाम هذا السياق रब फरमान कुल मा यअबअ बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम
या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो यमन कि यानी अच्छी तर्जम करा वनान छ तुहंद कुल मा यअबउ बिकुम रब्बी यानी तुई सारी हसा छुन रबस निश कहीं ते हैसियत थवान अगर न तुहज इबादत आछे यानी अगर न तुई रबन अशु पन्ने इबादत खतर पैदा करमि तेल छुन तय कहीं ते हैसियत तय नसा छुन रबस निश कहीं ते हैसियत अव समझ फकद कज़्ज़बतुम तो हसा जुटलो फसौफ यकूनु लिज़ामा रब सुन अजाब हसा ये होता है लाजमी उस्ते रबस निश इस कदर कीमत कम जरी युस इस रब सुन ये मकसद खतर इस रबन पैदा कर सु मकसद करो इस क्या شايفين مثلا هنا فيه أن مرد النجاة والسعادة إلى العبادة التي خلق الله الخلق لأجلها حج ترى في ذلك النجاة और سعادत मंदी हुंद यानी इस नजात और सआदत मंदी को कुन चलोटान तथ इबादत कुन यम खतर अल्लाह ताला पैदा कर कैस रब का फरमान रबस रशन तोहिनी रबस यानी रबस निशन तो कहीं ते हैसियत सिवाय अगर न तुहजी इबादत आछे कैस तु छनो रबन इबादत खतर पैदा कर बिको इबादत जरिए छ एक इंसानस सआदत मंदी हासिल और नजात हासिल गसान अब समझ यम खतर अल्लाह ताला तिम पैदा कर व औजदहुम लितहकीकहा युस मकसद पैदा यानी पूर करने खतर रबन तिम पैदा कर قال ابن القيم وانا ابن القيم فرمان شو واصح الاقوال في الايه وانا يشي ايه بالراس قل ما يعبأ بكم ربي وانا اتمش سالك الصحيح قول انكس مايني يسمز ما يصنع بكم ربي لولا عبادتكم اياها ربس كيح شو تهكارون اگر انتوز عبادت اسها رب شن تهز كهنت ضرورة سواء شنو رب انتي بني عبادت خطر بود كرميت فهو سبحانه لم يخلقكم الا لعبادته رب شنو اكي مقصد خطر كرميت بود شو رب عبادت كرم بيجون باقي مقصد Paçu dünyası mı dedi roiz paçus kamaun tu dunya kan lukan fayda watnaun ta mehnat karen Tiyaz Rasulullah aleyhissalatu wasallam farmu बेहतरीन नफर चुलू को मंसू युसलुकन सारी युकत नफावत नवन वदाइस अब समझते वो स्टेट दीन चुना शुरू कावन दुनिया हस मस्तर की कारण निशे लेकिन बेसिक से लेस पता आसन दीन और दीन स्पेटल अमल करो इस दीन के उसूलन तहत अशा को दुनियावी फील्डर मस्त बोट कोन पेकित इमन हुन शरीयत इजाजत दीवार أشهد الله سنن بلغنا الله أجمعين صفات عباد الرحمن وأنا رب أتنين أسارني رحمن سنن بندن هديم صفات أطب تاباتني وثبتنا على الحق والهدى والإيمان والرب تبين استابت حق اسبت هداية اسبت والإيمان اسبت ونسأله سبحانه أن يوفقنا وجميع المسلمين لما يحبه لنا ويرضاه من القول والعمل وأنا أشرب بس مغان أسدين رب توفيق ورسارني مسلمان الدين توفيق تكون يسرب بس بسانش اور يمسي رب رويز غسانش چاہے ساني أقوال وزر چاہے ساني عمل بس رغامي فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جايز كهنت طاقة اور قوة شن حركة هيك آخر سان كريد إسكاس رب سن توفيق آسي والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى أصلا سبيت مخلوي رسال और मकलाउन खुद से ज़्यादा अहम की इनसे पन्ने अमल मज़ाम है ना अल्लाह ताला दीन अमल करने की तौफीक अल्लाह ताला बने इन सिफात दीन इस पन्ने ज़िंदगी में अन्य तौफीक और यमत ऐसे इन सिफात मुखालिफ चीज़ सान ज़िंदगी में लबने वर रब दीन ऐसे तिम पन्ने ज़िंदगी में नेबर करने की तौफीक रब बने सन दिल बने अल्लाह ताला पाक और सन चश्म बने अल्लाह ताला पाक और सन ज़िंदगी बने अल्लाह ताला पाक अल्लाह ताला करने से ये सआदत में दी आता और आखिरत में ذكرين جنة الفردوس आता آمين يا رب العالمين أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم बेश ऐसी यम छना तो इस सदाए हक वेल छना ऐसी चैनल है यमशी करा कम वाले तो शोपा अल्लाह ताला करनी मन खैर आता मन करें दुनिया में से अल्लाह ताला बरकत आता और आखिरत में से करने को बरकत आता اسم الانسان ني جنة الفردوس اسمس آمين يا رب العالمين और बेकर नो तो बेहतरीन जोरा आता इस निकाह करने शुरू और यमन निकाह करे तो मन करें औलाद सालिह आता आमीन या रब्बल आलमीन और यमन औलाद छित मन बात नहीं तीन जरी चश्मन ठंडा आमीन या रब्बल आलमीन और यमो ये प्रोग्राम करते मन ते अल्लाह ताला खैर आता और यमो यमन तो हम नस दिल दुखियो ते मन ते अल्लाह ताला मगफिरत आता सुनाए रे इसे तो दिल चो एमी गहरा यो सान सॉरी वन ठीक